إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حاضر وتبي أمها لبوتي أخونا أختن دنيا كي حساب تكون أرغن منجة مي جلسة أدو السوا أدي بالله منجندوا أمها لبوتي أخونا أختن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي تبيفونا إنجي ودا غنوانه فدان ميوكو تكوريا ميداني جمعية السلف کے فراتون آدا کے متين باو منگندوا ديني نصيحت دينموگے جلسات كترين جلسائي ايا ہوگا تي ام بيفونا هندما فلوكون ارواحين وتي بي جمعية السلف فراتون ميهاتنا انتظام کو راواگے مهنگا هوريها جلساتا كيبس ادي خاصكو می مہوگے تیریگا می مہوگے 11 13 15 می تین ریگا وس ارگون میں بیو من ہم جیفاوا دینی درست کی سرکاروگے ہود ہودنجے ہوریا فرایتکون ہود ہوداگم باو من گندا جلسہ تھے کہ ادی ایوس فراتکون رسمی کون ارگون میں نن ایوس صفائگا ایوس گتکن ہودم وا ہودے نہودا اکن ثابت وانے ایوس انگومے انگوافے نوے ادی افدا كمكان ألقون منن إرشاد دفافة بسنوه ويما مواهكا تي أم بيكالونغ سمالوكا متكا دنوانا أدي ألقون منغ ميريغ داروس تبيفون كوريا دائرغا مي داروسغ موضوع مدوغا بيفون حرام ومكي اكشيغم واكمه سببكي تبيفون فرغهم فنن إهرا نشانوغا إوا فدان. أما بعد، عربي نمكون نندفاوا موضوع كواتي أد أقول منك مي تين ريجة بس جملة موضوع كي مي أما بعد مي عربي لفظة نوتا عربي كلمة ميجي مرادة كي إيفو دناش أد إسلام دينا كرمون ديا فرسارتها كا أد دينو حكم تكامل هيتوريا واقتك دكيمون ديا ديومك تريجا مي ديوه مجتمع تريجا هم جمعية السلف أدوهن هيلا ويكن هندما كودينو متكا مي هوريها واغتكين أدوهما فهوغا أرغون من ميدنواني. أما بعد يفو دناش ويما أرغون من تيبيفون هشالا لبيتو بلاني إسلام دينوغي هم موضوعات اهم وس فهرتك اهم وس درستك اگوتا أدي أرغون من جميع فراتون إسلام دينوغا واهكي دكان نوتا اكمكا بهيغتون درس دينما غستوكو فيكما وانما أرغون من بلاني حقيقتوغا إسلام دينوغا هنا بودتي أساسي مسلتكا بهيغتون واهكا دكيتو ميغتون بلا يروغا أرغون من إمي بودو إسكام ديفاواني إسلام دينوغا إمي إسكان ديفاوا أصل أساس توحيد
الله سبحانه وتعالى اكونتكمغ اثبات كرما مانك الله سبحانه وتعالى اكونتكم هامكد ثابت كد دينما اكغا شرك نفي كرم مانك الله سبحانه وتعالى باوريكو شريك كرم نفي كرم مي الله سبحانه وتعالى ام فرتم دوم فشكين قيامتا همين الهوගේ دين باوالم مقصدكي الهو ارتكم افدم مقصدكي الهو فيت باوالم مقصدكي ويما ميكمن ألغون من واني تبيفون إنجيودا غنوانه فدان ورا جينا فهاريغا تكراركو واهكتا دكافا إهنمس باي فهارتوغا مجتمعتكن إما بينهم وموضوع تكامد واهكتا كمكي نكمنو صوبكي باي حسابتك بلالا رغا إباميونغ ميدياغا إسلام دينو كمكا بهيغتون أدي كتم كودكمكمغاويس ما مشهور کو واقعہ کے کم وانما ادی بیکمی ہنن اڑوالے من داکم وانما ایکمگے حق بیان کو دمکی کڈکمنو ویما جمعیت السلف کے کریمتی گاوس میکہل بے مسلتن حرماکو میکنکن ہام کو دمکی جمعیت السلف ور مهم بڑو کمکمگا وفاوے ادی میرے الگون تبیفون می مسلتکا بہیگتون بے دینی مسلتکا بہیگتون واقعہ دکال مٹکا می ہوشڑادنی राज्य मशहूर इल्मवरिये जामियातुल अज़हर के ग्रेजुएट नूत मुतखर्रिज आदे मिस्र के जामियातुल अज़हर कियवा विदाले हुन्नवी इल्मवरिये फलीलतुल शेख मोहम्मद नशीद आदम ए इल्मवरियात यबेफुन्न इस्लाम दीनु के बय मसतका बेगुतुं मिरे नसीहत देवा आदि मालूमात साफ को देवान वीमा फलीलतुल शेख वरं अदबरिकमा को दन्नवं नसीहतागिन कुरियगिन गोस्तेवमा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد هذا ألغون من إنسان دنيا أيكي أميل كنو ألغون من دنيا أيكي أميل كنو دنيا ألغون من وكفراتكم فنوبي إفراتهم فنوبير ألغون من التكا دنيا وسمني الله سبحانه وتعالى ألغون من التكا أفدوا فهذا ألغون من دنيا فنوبي كيت الله ألغون من التكا دنيا أفدوي مبين أفدوي كيت الله سبحانه وتعالى دين هذا الله سبحانه وتعالى ملك كم جاوا بين ألغون من نكي الله سبحانه وتعالى كي ألغون من مالك ألغون من صاحبة ألغون من خالق أدي ألغون من الرود دبا ألغون من رازق دين ألغون من علم مدا بمتي الله سبحانه وتعالى ملكه ألغون من هياوي كنده مي أدمي الله سبحانه وتعالى ملكه ألغون من علي فور كده إيرو أدي إيرو جسابون ألغون من كانا لبمن دائر إيرو أرا أسيق مدير كربي كيرت الله سبحانه وتعالى ميهنغوس دنوانا كمنين ألغون من وشاعم وهريها إتشكي كيرت الله سبحانه وتعالى ملك ميبودو أدو أفدوا إيه فهتواني كيرت الله ميبودو إيرو ما سينغا بودو إيري إيرو إيجي أدي مجراغا إهينغا مجراغا إهينغا جيه حسابوغا إيه فاتواني أدي إهينغا مدور كروني إداروغا مدور كروني كيرت الله سبحانه وتعالى ألغون من إيرغا وشاعم مي إمبري بلانيتغا بيمغا أولي إيرغا إيه بيموس إيرغا وشاعم دارو كرا إيرغا إيجي مدارو نتاغا ندافة غوتكن إيه فاتواني كيرت الله سبحانه وتعالى مين دنوان دين غوست مين ألغون من إسنمن دا إيرغا مي بيمغا أديغا واها إتشكا uduge matiga waha echeka hi Allah subhanahu wa ta'ala milku den hama algon men kiyes eklange milku den algon men ge washage mihira masinga bodati tartaka mihira achi Allah subhanahu wa ta'ala hi fatwa echeti control karwa erga algon men ge hashige terega mihinga lena artaka in komme letikkiga hemne hemoglobin taka algon men ge hashi gunwantoga mihinga mihuri eta million cell taka tissue taka mihuriya eche bes a function kurani masay kurani Allah subhanahu wa ta'ala ge idna fula ein echeka washe Allah subhanahu wa ta'ala amr kurwa via e woman amr kurwa gotan e vegin hinga dana
algon men golala nufennashe amr kurwafiya hama ehindu ehidan algon men kanu wedana algon men ge kamfata nuiveshe angwafiya algon men bir wedana algon men ge sikundi masaka nukurashe angwafiya ehindu ehidan algon men moy wedana algon men ge hitan hutteshe angwafiya ehindu ehidan algon men marogen wetten ekfadain ade Allah subhanahu wa ta'ala ge milku ge dashga eklange algon men tahakkum kurwa baygotuga algon men mi demi mitibeni tin ehem mima Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi duniya fanuwafa Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge macha ni'matan osawum bawala vamungendawani mihim bawala va ni'matu ge tereng en ni'maten algon men na midevi furana mihin devva ni'matu ge tereng en ni'maten algon men mi kaabe ule mir tageti mihin devva ni'matu ge tereng en ni'maten algon men na mi eve riti adutan mihin devva ni'matu ge tereng ni'maten algon men na ade ambin devvikan ade algon men ge tereng anhenuna firin devvikan ade algon men na anbaka fireka demedun darin nervikan mihuriha kan takis Allah subhanahu wa ta'ala devva ni'mata ekamaku mihuriha ni'mata kavurem bod ni'maten e devva mihuriha ni'mata vuren ma batiwer ni'mate ma bod ni'maten e devva ikun ni'mata to tedmau ge ni'may hidayat ge ni'may Allah subhanahu wa ta'ala algan men tedmau dakko mattaka nabiyuna rasulun insaniyata funuvika mi evurem bod ni'maten nuwa warge matiwer bod ni'mate ad hidayat ge ni'may ekivegento ni'may bodwa sabaki algon men mi Allah subhanahu wa ta'ala devvi ehin huriya ni'mat taw terega algon men ulaman dairga algon men ka nenge ni'mat devvi kom farate kame ekamaku islam deenu ge ni'may hidayat ge ni'may as algon men hadan ko deni algon men ki kom baykan Allah subhanahu wa ta'ala alun kan hadan ko deni den ni'may algon men as hadan ko deni algon men mi bimam Allah subhanahu wa ta'ala mi bimga algon men wazam ver kurawafa mi wani ki kurankan Allah subhanahu wa ta'ala alkon kurankan den mi bawer ni'matan algon men kur bawala vum dairga adi ni'mataka ekiga algon men ge visnun tunu kurav mataka Allah subhanahu wa ta'ala ge hikma fulun komis bang algon men ham kurav mataka adi mi ni'mat tawge matverikan algon men dekka mataka babataka musibata ves algon men bawala vum dairga adi mihuriha kamege kurimatiga kirit Allah subhanahu wa ta'ala shukr qur'ani kinekan kirit Allah subhanahu wa ta'ala taka kikkurani kinekan Allah subhanahu wa ta'ala kuntamani kinekan iklangen algon qur'ani kinekan algon men daskod dini mi hidayat ge ni'may islam deen ge ni'may ema mi ni'mata ki mi haqiqatuga barmatir ni'mate evver bod ni'mate nuwa matir ni'mate ekamaku insaniyat kinetto insaniyat mi ni'ma balagati adam ge faanum fishing as qiyamata jehinding insan ge tereng Allah subhanahu wa ta'ala meoni nabiyuna rasulun fun wafa emme fahum khatamul anbiya wal mursalin muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bani fun wafa ade muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fun wamun ekleg faana mun insaniyat ade ekleg faana fawga anna huriha insano ekleg fan ge risalat emiha ka fori kom miha ki Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam imam wan jehene mihe ekleek faanu gennawi hadiyu tedkuran jehene mihe ekleek faanu Allah subhanahu wa ta'ala hadratun gennawi shari'atan amal kuran jehene mihe kiirt ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawga ilahi risalat khatm wegen diyai ade uda bima mi gulwa deve gulun emme fahun qaim kuravi befulaki kiirt ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kommegas insaniyata Allah subhanahu wa ta'ala in nabi bekalaka fahu an nabi bekalak er rasul bekalaka fahu an rasul bekalak fanu mangendevi kinetto insanun e mimativir ni'ma mi hidayat balagannani ade komme nabiyyeves badagatima kiyat Allah subhanahu wa ta'ala irada kurave min waraka ebefulage qawmge mihun imam munde ade algon men hanma kurma hingwa kitma Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fiwa en ura rasulun ves badagati ebefulage qawma khasako enames Muhammad gafanu sallallahu alayhi wa sallam badagati ekle gafanu ge qawma sha adi muli insaniyata komme nabiyye kavves komme rasul kavves Allah subhanahu wa ta'ala irada kurave ben imam mundiya enames egiteren ginai kafarwa mihun egiteren ginai uredingen da mihun egiteren ginai Allah subhanahu wa ta'ala ge hidayatan urede mihun hidayata furgas de mihun hidayatu ga kolfen ja mihun ade insanun Allah subhanahu wa ta'ala mi hidayah bawale bir mihun Allah subhanahu wa ta'ala de bi hen ni'maten eboy buddi ge ni'may mi buddi ge benun kofiya mihun visnene mihun ingene mihun yaqimana mihun ki amillen mi duniyen aben nukan emihunna ingene emihunge wes adi emihunge washage mewa
ma hawluge wes emihunge bomatige wa uduge wes khalak waakan khaliqak waakan emihunna visneene emihunna deneganwene ehma mi buddhige mi denegatum Allah subhanahu wa ta'ala udun ebawa lavwa ilahi risalata gulwale vijiya hama kom miheka wes Allah subhanahu wa ta'ala fanu nabiyuna rasulun qabul kurwene ennames insanunge tereng warak ginamihun emihun mi buddhige beenun nukure tedmago qabul kur mattakaye tedmago emihun nan Allah subhanahu wa ta'ala dekkewma fanuvi ma nabiyuna rasulun emihun uraduni emihun ebebe flunna fursar kuri emihun ebebe flunna undagu kuri ebebe flunna aniya kuri ade huriha halatik gaves rasul bekalun naki ein komme beflakwes ebebe flunna kurmatiwa undagu ginavegen ebebe flunna kurmatiwa fursar tawge nurakakam bodwegen kirt Allah subhanahu wa ta'ala ge idna fla e hunnavi rashun entanakan hijr karwa fa beflun ade timage amilla watan dukafa ehentanaka diumaki ei faseha kamennu undugu kame ennamas nabiyuna rasuluna ebebe fulna kurmati wadage mi undugu taka adik ekamaku evvore kuriga kirtman Allah subhanahu wa ta'ala ge dinan nasr devu mattaka ekanage idna fulun libigen libadagen nawagen rasuluna nabiyuna hijra karwafa ade ein ingani kon kametto min ingani ade tedumagu fatarmunda mihunna furasartake kurmatiwane nabiyunna rasulunna furasartake undugutake kurmati vi irga mi nabiyunna rasulunna iqtidaagen tib mu'minuna adage mihunna ebebe fulun hinge magun hingun emihun ikhtiyar ko fikam ga wanama undugutake kurmati nuwane kaman egotako ves ummid ko gennuwane tedumagu mi ilahi ni'mate Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun asfa wa echek eha matwire echen eha barakatir echen eha agbodu eche ekamako mi tedmawge ni'may algon me getereyim bayko qabul kofa eni amen ehe mi hunna wasil godde masay kofiya insanun geterega emasaka fashafiya insanun getereyin ada emi hunga akhunna ukhtun kam ga hemne adam gederin getereyin emi hunna fursana qur'ana bayko nukuntun ay tabi'i kame ay tarikh algon me dakafa ay haqiqate ekamako midenne fadayin fursar tawge kurmatiga fatila biddalun ei tedmawge hidayat ehmihun forko dain ulamihun emihege minbarun forko dain ulamihun bes kuran jehene kame ekivegento ei tedmawge mi mativeri khabar nota tedmawge mativeri nur ehmihun falko den mattaka tedwi emme mativeri baiki nabiyuna rasulun ebebe fulna undagutaka dati kuruntaka aniyataka kurmat vi iruga ebebe from fatila thabit kurabbe thabit wadagannavi bodati farbada ruligem hirigen diekam gavis ebebe from ge thabit wadagatun duhe gavis ehurit tanun kehigen nudana ekivegen to Allah subhanahu wa ta'ala ge taid wani ebebe from na ekika ehmejiya ebebe from na iqtidawa komme mihako emihege minwarun emihekan Allah subhanahu wa ta'ala barde bi minwarakun ebebe fulna mikam gavis iqdawan jehene ema Allah subhanahu wa ta'ala mangmani alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ade wak Allah subhanahu wa ta'ala algon mena mi angawani nabiyuna rasulun ge sifulta Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi wakila ad Allah subhanahu wa ta'ala nabiyuna rasulun ge sifultakun algomena mi khabar devani ad ebebe fulnaki Allah subhanahu wa ta'ala ge risalat mistakunna tabligh kurwa mistakunna for kodwa bebe fulun e for kedum ge terega le bodaganwa onduguta farsar takurmat wi kam gavies kirt Allah subhanahu wa ta'ala fiwa en evs farat deke birnu ganna bebe fulun birgem badagat men nuwa be fulun ad Allah subhanahu wa ta'ala fiwa en evs farat deke birgem ad birfulu wadaganna kam ga nuwa be fulun ekamako Allah subhanahu wa ta'ala deke birfulugem wadaganna wa be fulun ad Allah subhanahu wa ta'ala deke ekane ebe fulun birfulugem wadaganna wani Allah subhanahu wa ta'ala fiwa en evs farat deke ebe fulun birfulugem wadaganna nuganwa varham kitam bodu undugutakin ebe fulun ifraatakum kurmati wi kam gavies kitam bodu duturata kurmati wi kam gavies kitam bodu aniyay kurmati wi kam gavies kiha bodu aniyay to kitan halatu ga to nabi be kalunge terein bebe fulun ebe fulun ge da'wat for kurvum ge masakat ga ulwani kon shahid wadagan wanjehuni ad ebe fulun duniya du kurav wanjehuni
ekama ko mihuriya haltuga wes aniya waringe kibein anna aniya kan ebe from birfulugen waden nugannawa ebe fulna iqdawa mihun misifali begannan jehene aniya waringe baru kitam gadawiyes emihunge nufuz hadden nan hisabad de kam gawiyes Allah subhanahu wa ta'ala ade Allah subhanahu wa ta'ala ge nurfulu ekalaange mi insaniyat attaka ruhedgenne vi hidayat mi deen miistakunna faalkur mattaka mi deenuge alikam miistakunna dek mattaka masake kura mihun emihun jehene ehin huriha mihun ade ehin Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehin huriha farad dek ganna bir emihun ge hitum fahilan eirun nabiyuna rasuluna iqdabe on kam ga balan jehene ade den egotuga faatil thabit ko gan tibe Allah subhanahu wa ta'ala mi algon menna hidayat kam ga mi fonu vi matir ma tedumagu islam deen mistakunna dekun ei algon menge masikate kam ga wazifa kam ga haqiqi wazifa kam ga wanjehni rangal algon men dunyawi masikatan algon men quran tafat tantanga tafat majal toga tafat madan toga algon masay quran algon menge terega danwarina maswarin tibene doctorunna engineerun tibene scientistuna lawyerun tibene teacherunna adi inun tafat masikate quran mehun tibene ekama ko mihuriha masikate kurmum wes emihun handa quran jehene emihun as mitibi kit Allah subhanahu wa ta'ala algon quran kan ade Allah subhanahu wa ta'ala insina jinnin hedbe ki quranto وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله سبحانه وتعالى اكلانگ حضرتن الكونكر متكا منوي اكلانگ الكونكر متكا منوي انسينا جنين نهدوا اهميما الله سبحانه وتعالى الكونكرون اكلانگ روحي ودگتون هودو مسه كرون اي algon men ada kuran jehe masakkateki ei algon menge wazifa ki ei algon men fana ekamegga emasakkatega fana wegen dam wikameki ei algon men ekamuga kuri aragen deveto balam wikameki algon men promotional libeto masakkura kam gawanama masakkuram mi ade mi masakkatuga Allah subhanahu wa ta'ala algon kurmuga ade Allah subhanahu wa ta'ala algon kurun ege emme fula emme shamil gotuga algon men manakura erga ei hamekani algon kamge gotun ada kurwe kandattan ekanye nu ade algon ge gotun ada kurwe kantan ege tere wadagen dana ham yaqeen wes wadagen dana den ham ya ekiga kirt Allah subhanahu wa ta'ala ruhud ganwa gotan algon men mi hayang heda kurun Allah subhanahu wa ta'ala ruhud ganwa fadin algon men dunyawi ufata libigatun ekmak Allah subhanahu wa ta'ala ruhud nuganwa dunyawi ufatakun durhelivun mi huriya kama himenigen dani Allah subhanahu wa ta'ala hegotuga algon kurma getrega adi ham efadin Allah subhanahu wa ta'ala eklang alunattaga ruhud gannawi mi deen ورضيت لكم الاسلام دينا اد دينك اسلام تبامي نتكا الله سبحانه وتعالى روغن دينك اسلام دين اد مي حقيقه مي كيف الله سبحانه وتعالى بان كرمني ورضيت لكم الاسلام دينا تبامي نتكا اسلام دين تمدس كلام دينكم غا روغن وافيمه اما مي دين ميستكن فور كو دينون اي الغن منغ واجب الغن منغ واجب كم مؤمنك واجب كم مؤمنك واجب امي هج منبرون امي هج فنور هوري منبركم emi hegge amala bahun ade timage darinna sha ahlu werina emme furtama timage darinna sha ahlu werina mi din olum filwadinu midiyenu ge kantattan mi istakunna bayan ko dinu midiyenu ge riti kan dekkun ade riti kan deenaki nikan riti ecche riti nuami ki veganto riti kan ifrat kan nisbaba al jamil ad Allah subhanahu wa ta'ala ki al jamil inna Allah jamilun yuhibbul jamal ad riti kan ifrat kan nisbaba matir ma farai kirt Allah subhanahu wa ta'ala bawale bidin ham yaqinun bas mi sifayin sifali begemane riti kam sifali begemane ennamis algon mengi uluntaka guluntaw getereim bayfaran algon mengi akhun kam ga hemene muslimun nasha adi muslim nu mismihuna algon mena dekke gos namunain bayfara bay mihuna hibe gendani islam dinaki riti dinen nune ekam islam dinaki riti dine fisare riti dinen islam din ege hewgotuga algon men hegotuga algon men edina tabawa kam ga wanama den edinuge irshad taka algon men emme hegotuga amal kura kam ga wanama mistakunna fenigen dani fisari riti dine gotuga ekiveganto riti dine ke medanami dihim bunule gotuga amiriti heviya waliriti tuniya ema din riti wana kinetto din riti wana ad dine ki furtam Allah subhanahu wa ta'ala algon men taka egotukan ulumatta ruhodigannavi manhaj ema din riti vegen dani edinan ule mihunna Allah subhanahu wa ta'ala ruhodagatun libene edinan ule mihunna mi dunyawi haya baajweregen dane ad dunyawi haya baajweregen dane islam deenan ege emme furema gotuga algon men amal kure kam gawanam adi mi riti deenekkan algon men ingene mi deena amal kura mi hunge meduga anihayen nonnane mi deena amal kura mi hunge meduga
nasli goton tafatu kurmen nonane midina amal kura mihunge meduga ekako anekaka nikameti kurmen ihtiqar kurmen nonane ekamo midina amal kura mihunnaki kirt qur'an kana ala fadain akhuntake ade mi ukhuwa terikan mi din kanda ala ukhuwa terikan ai ebbanda ebbafa kamge nasabge gulumavrin adi mamateri ukhuwa terikam ehma mi diinuge riitikan algommen fenegen dane mi fada ukhuwa terikam mi diinuge riitikan algommen fenegen dane algommen ge hittan ekako aneka safum mug sabum mi diinuge riitikan algommen fenegen dane algommen dakka wahake kom mi ekos buna wahake kan aneka kan itbar kurawene kivegento e diinuge riitikan algommen kanda alani algommen ge macca bar alani hamekani bar ala fa nimali kinu ekamako wajib kurani algommen tedubas bunuma ehmejiya algommen ekak anekan itbar kuraka fain nujene ekako dakka wahake amedo shak anaka ko shakku kuraka nujene ekivegento muslimun dogen nahadane ehmejiya haluga jehijjiya algommen komen haswa kan nujene kivegento mashagan tibi muslimun naki akhun ebbes akhaku enage akha haluga jehifawa haluga dukashan nulane khidlanan nukrane e din egotan emi edina tabawa mihunga macha wajib ko fawa tibe ada dina ki nikan riti decche nikam furiyam ecche ekamako din bay farang algon men nang ege haqiqi gota khilafa fenigi nani ki beganto algon men amal kurve gotung ege kuda misalen algon danna fanan kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karvani ki keto ekle ekfanu gariha makhzum bagage ada quraishon he nisbaba quraishon he ada bodu qabila e qabila ga darkol tawge terem vesama arahure eddarkol banu makhzum mi makhzum bage nisbaba anghinaku ada quraishon haage sharaferi matveri aila nisbaba anghinaku wakkan kuravegen genawmu kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga usama ibn zaid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe fulde nikam bodu loboda gennawa ada ebe fulge bappa fulde kam eha bodu loboda gennawa مع الصحابي أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قريه شفاعة روداغن من قلوبهم رسول الله يكفان حديث في الكرب كيكتو أصحاب بيكوننا مخاطب كربا أدموني أمتا مخاطب كربا حديث في الكرب حديث قا يكفان ألقم منا بيان كذبني إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها هذا كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني تبا ميهم كورين اسود ميهم هلاك وجن دي اميهم كانت كوري غتونني كونغت كانت كوري اميهم كانت كوري غتكي اميهم غتري ما ميهكو شرف فري bangheka nisbeba miheko nota sharaf lifawa miheko ma miheko wakan kofiya enaga an lukana dukolle ekamaku nikamet miheko wakan kofika magawanama nikamet miheko wakan kofika magawanama enaga akande mi kombe kanta kori godeto algon mengi kuring iswediya mi ummattoga mihon kon ummeteketto kit allah subhanahu wa ta'ala ga hukum flan uradunu mihon kit allah subhanahu wa ta'ala bawalbi fay badal kuri mihon كيرت الله سبحانه وتعالى فنبي نبينا رسولنا كترين إتب بيبي فلنا قتل كرميهم بنو إسرائيل باغاق ميهم أد إميس ميهم كنت كوريغي إميهم أردن دو سورغا إميهم هلاك اختيار كوريرغا إميهم كنت كوريغي أد بنو إسرائيل باغاق ميهم كترين مؤمنون كنت كوريغو تنو كيرت الله سبحانه وتعالى إمام بغن تبي موسى عليه السلام شاء دينوس نبينا رسول تبع بغن حق قد تبي مؤمنون كيرت الله سبحانه وتعالى بروت وي اكلانجه كيمن ترى مؤمن ننو مين كنت كوري اكم ميهم كتريك من اردن ميهم هذا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كروا حقيقه دين اكليك فان مي بدا حديث كربني هذا افراتك بارغ دشغات من كليك فان نفس وفرا كيرت الله سبحانه وتعالى غند حديث كربمي فاطمه بنت محمد غفانو قدر كملهم فاطمه وكن كربكم غاوينا مس تمن كليك فانو اكمناغا اكنو واهشيمه مي إسلام دينو قريتكم بسنام راكنوا شرف فركم جعتم ماتي فركم جعتم مولكم جعتم إبس فرات ماتي فريوانتو كيرت مع نبيا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتي ما دركم لهم فاطمة رضي الله عنها أبره رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم لو بداغنا ودركم لهم كيف بينتو لو بداغنا ودركم لهم كم فاطمة كفان من بداغن دي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم هريها بيبي فلوم إكلي كفان دركلنا دردنكم لهم وني أوهارفا إكليك فانون فهم هني دركم لك فاطمة كفان أده هريها دركلون تبلو إرجع وهاربي إرجع دركملون إبى فلون
bodful wanden tibbewi ennomoes e beeflaka fona beeflaka harumun duniya du kara bafi ruqiyya duniya du kara bafi kulthum duniya du kara bafi zainab duniya du kara bafi radiyallahu anhunna ade emme fahun duniya ga mehne fatima tukban ehmima bappe kan ebbes bappe kan algon menge tren adaga mehe kabes darin libifa e darin duniya du kafa den emme dare ko duniya gori kam gawanama kiya bodakan e dare ko de lob wene to mar boda lob wene ekamaku iha matveri lobe kiitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle faun ge dari kamalun de ke wada gannawa irwes mi angawani ade teduweri kama ekiga mi angawani ekamana wakkan korbe kam ga wiinamoes timan kale faanu ekamana ga akkanda wa shime ade miyevren riti kame adl insaf algon menge terega qaimun nunto sharia ge riti gen algon mena fenigen dani ade allah subhanahu wa taala algon mena taka baawale be shari'atki e shari'atan amal ko fikam ga awanama algon menge terein wakkantan ui netigen dane algon menge terein zinetam netigen dane ade nete midenevi gaay gandakan netigen dane insani unikan niya kuragot kamatin kummi heka kurevidane ennames islami sharia tatbiq kurevijiya egemme hegotuga tatbiq kurevijiya hegote midenoni kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakafa namuna egotan ekle ekfanu ge khulafa ar-rashidun radiyallahu anhum dakafa namuna egota tatbiq kurevijiya algon menge mujtama anwane zine fitrifawa mujtama'aka wakkan kurum fitrifawa mujtama'aka rabuin fitrifawa mujtama'aka rabikum fitrifawa mujtama'aka mastuwa mihun ginavegen ekama hedu unduguwa mujtama'aka adi mastuwa mihun atuga katar jegen e katar mihun gaga alamun duwa mujtama'aka ege sabun mujtama'aka amankan gellifawa mujtama'aka mihin nuis islami shari'an algon men tatbiq kuranama e shari'an ege emme فريهم قطوعا إيجا مشامل قطوعا ألقون من هفا اختيار كون الشريعة تن ألقون من عملي سفكين نكمل جوانا هذا كيف بيجنتو إسلامي شريعة تجريت كم كي مدني فدين كوكراميها إي كتم ماتير ميه كم جابيس نسب قطم ماتير ميه كم جابيس جاه قطم ماتير ميه كم جابيس مقام قطم ماتير ميه كم جابيس فاسا قطم ماتير ميه كم جابيس نفوذ قطم ماتير ميه كم جابيس إيه حق أدب إيه اللي بدينا kukurami hai ki kitam nikamati mi hekam gavias ene ki kitam medare mi hekam gavias kitam jahil hekam gavias ene ki ebis alala nami hekam nekam gavias ene ekuri kusha libimma adabwring bodu adamen islami shari'at ene kan nudene ehma mi ritika ehmima algon minge terega algon membes egotan amal kuram fashafiya ade kukurami hai ki kitam molu mi hekam bias kitam wargad mi hekam bias kitam muslim mi hekam gavias maqam goton kitam mati mi hekam gavias jahu goton kitam algon menge tere qadra iz bodofa mi hekam gavias kitam adugad mi hekam gavias kitam nufud gad mi hekam gavias ena ku kofi kam gawanama den ekon ena gamacha thabit wajj kam gawanama ekamattaka khand elfa wad adab algon men difa hame egota den kukura mi ha ki nikam ti mi hekam gavias ene bes insaf rekama ki ga adab difa ekam adab boring bodu adab nudi mifadai mistakun metuga hamam kura kam ga wanama algon men e iqtida weni kum farada gato e iqtida weni kirtna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle fano mi hadith fil karabani ham yaqin bes fatima bint muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha ekle ekmana wakkam nukuravane ekibengento ekmana libadanga na fawani ebbore matiwer tarbiyate ekmana ki iman kan ebbore warogada ekamana kirtnang allah subhanahu wa ta'ala ekamana kuttem wadagenwa minbar evre mabodu ekamana ya kushe kurma ekamana ge nafsu gwala baravrin ehnamas dannawanto ekamana bakkan kure vinama ekamana ge bappafulu mi ummat ge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekle ekfanu ekamana ge akendu vis ehama yaqin kam kashwar kam algon men yamat shakke ko genwan ad hame kan rasulullah ekfan sallallahu alaihi wasallam mi vidalwi ekamana wakkan nukarwane kan ekle ekfanu egodagen nawati ekanjennun ad rasulullah ekfan sallallahu alaihi wasallam egodagen nawa ekamana nukarwane kan sabaki rasulullah ekfan sallallahu alaihi wasallam ekamana debba mungendawa irshad evre mativeri ekamana kitma allah subhanahu wa ta'ala kutte wadagen nawa minbar waram mativeri ema allah subhanahu wa ta'ala ekamana wani mifada kantuku bariya kurabafa durheli kurabafa ehnamas miya ekigas midannamani ekamana mi wakkan kurabinama muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekamana akkanuwa kan hama kudakom bes fas jiwadanu gannawane ehma algon membes efadain kanta kurakam ga wanama algon menna mi iqdawani kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna mi iqdawani iklek fanunge khulafa ar-rashiduna riwayegem be nun do tebe flon ado saf nun tawani umar gfanu iklek fanunge darikale gaga rabu muga haddu jessevikan
ade ei mi khulafa rashidun kan to karwagai teflong adu asafone adi ebaha kevren adi ma mashhur fatwaga magenen algona hiwagutuma sah riwayatakun asfa wakame Uthman radiyallahu ta'ala anhu warda ikleik fanuga nasabagutun gatimage befle adi ikleik fanunge radaa gutun akhikam gahimene beflega rabuimge hadu jaswi ikleik gutko Uthman ge fanung ei radaa gutun ikleik fanuga akhakawati nasabagutun ikleik fana gatimage mehekawati gutko sudulen nokrawa ekama kama hadu jahan jehefada kushe rabuin ene kibe hinga diitive e hadu jaswi mi nun to riti kamaki ad mifaden kan da kurawmun nun to algon men diinu ge rit kam fennani ekama ko algon men nan ehen to mi wani algon men kan to kurawni ehen to algon men ge amila nafs murajaa kullan rangalu wagute mi algon men ge amila nafsa med suwal kullan rangalu wagute mi abadu is haqiqat ga amila nafs murajaa kuran jehene amila nafsa med suwal kuran jehene algon men adab dinumuga mi hun hamama kuram to ba eka ko kurima du kallafa ana ko kurima adab difa mifaden to algon men gendani komegas adab dinumuga emmen hamham kurakam ga wanama ei islami sharia anga goy ei islam din ruhe goy ei Allah subhanahu wa taala ruhud ganwa goy ei Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amalikatun dekew goy ei khulafa ar-rashidun algon men amalikatun dekew goy ei algon men egotaka amal kuran jehene goy ema egotan algon men amal kure wejjiya Allah subhanahu wa taala ruhud gatun libene egotan algon men amal kure wejjiya kitma rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqda'uni kama belevene ade egotan algon men amal kure wejjiya al khulafa ar-rashidun radiyallahu anhu ge namuna algon men neguni kam ga belevene ekama ko ya khilafan algon men amal kurwejiya ekako kurima ene ki derami hekwa kam ga wanama ene adab difa ane ku kurima ene ki kommes materi maqame ge hurmi hekwa wative nota ene ki mati maqame ge hurmi hekwa ala ka halmi hekwa wative ena du kolla kam ga wanama den algon men himinani kombe kan kakan qdawa mi kam ga wato kakan iqtidawa mi kam ga to algon men himinani Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam kit ma Allah subhanahu wa ta'ala rahmatakam gafuna ma nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iqdawa minhum kam gaham yaqinu misalgon minhum men ekatakan takofiya algon men ekakan adab diva ekakan adab dini enen aladana yare bare netitive enen adab dini ibaren nufuz ge veriyakan enen nuatitive enen adab dini fasagatun tanos mehakan en nuative ekamako aneka ko midu kollani ene ki bara nufuz ge veriyaka wative nota bara nufuz ge veriyaka en himaya kurative en adab nudi midu kollani ene ki jahil lifa mehaka wative nota jahil lifa mehaka en taid kurative en kam ga wanama algon bin me iqtida veni Allah subhanahu wa ta'ala laula libi mihunna Allah subhanahu wa ta'ala kofa la wafa mihunna Allah subhanahu wa ta'ala hala kurwa wa qamta mihunna algon men jehene mi ekakan adab difa anaka adab din muge goy du ko lafa kirtna rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dekke namuna tabawang ei islami shari'atki enunga ko takanta kurami hun ekurani islami shari'ata khilafan emi hun gagen komme wahage dekke kam ga bias emi hun komme wahage udre ko ga dekke kam ga bis ekang mi hun utalan jehene en nuni emi hun birgan jehene Allah subhanahu wa ta'ala kofa emi hun ma haqq wa idanatiwe algon men nubnana algon men kan nubnana Allah subhanahu wa ta'ala emi hun ga kofa labba fi ke en nubnanam en nubnawene ekam algon men bunan jehene algon ma bunan kerene bunawene e bay Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadi nuganwa eklan kofa haqwage hinga dane nuba amalake ti kurani mistakunge madga tafatu kurun ekakan adab diva anaka adab nudi ekak suspend kofa anaka suspend nukuri kifen to mi adam wi islami shari'at ki mistakun hama mukra shari'at islami shari'at ki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat ga mistakun hama kafawani hame ken tafat moni taqwa werkam e taqwa werkam ki algon men belene echenu Allah subhanahu wa ta'ala balla wadganwani ema kirt Allah subhanahu wa ta'ala algon men shari'at algon men taka bawala ba shari'at amal kurman algon men amur kura bafi shari'at ki emme ho shari'a kam ga labafi shari'a ei kirt Allah subhanahu wa ta'ala ruhu wadganwa shari'a ding hembijiya mistakun algon men dakka namuna ge sabun ad nubakon namuna dakagen mihun ge hita dina medun nubakon bade jiya nubakon mihun nan hiye bejiya mihun nan olumen arafiya ekama meduga ad algon mingi kiben ifada amale hingafiya ekama med algon min mas'uliyat ufilan mujehanato ham yaqin was jehen ema algon men visnan jehene adum islami shari'atan amal kurum dairga kirt Allah subhanahu wa ta'ala ruhu ganwa gotan amal kurum Allah subhanahu wa ta'ala algon men rahmatikam gafunu ma nabiyya en nabiyya ki namuna ekam ga belma kirt Allah subhanahu wa ta'ala ilahi amr bawal wafa matir nabiyya en nabiyya ge sunnatun ekle fanu ge hadyun algon men namuna nagan jeheni ekle fanu algon men iqdawan jeheni ema algon men jehene mistung medga ade shari islami shari'a tatbiq qurarga mistung medga hamam quran ade migatun
algon men jeheni mifadein kanta kurmun islami sharia agriitikam mistakun dakkan ehmima bayin almerin vidalwa gotuga kitman Allah subhanahu wa taala algon men iterin kom mi hekaves ade algon men maru mafuga sual kurabane dikamaka behe gotun mi bayin almerin vidalwa waqta ekbato emme furtam ki enaga amalta ade amalta ena wajib tan ada kurito haram kantakun nahi kurefa kantakun ena durhilito mi ekkame anikkamaki kitma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge da'wa ena tabligh kuran je minbaran onnane ei mas'uliyat ena ada kurito ad kitma rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam ki qiyamata jehenden eklek faanu ge risalat mistakun tabawan jehene ma nabiyya ehmima eklek faanu moni duniya du kurwafa kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kurwam wada du kurwafa wada ge nabi kit allah subhanahu wa taala eklek faanu medwer kurwa mi risalat mistakun tabligh kurwa mafawga ade eklek faanu ge ashab bekalun tabligh kurwa mafawga eklek faanu imam bi bebe fun wani mi mas'uliyat eklek faanu fawga ada kurwa ehmima kitma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam mafawga mi islami da'wat tabligh kurmuge mi islami da'wat duniya kan koltaka for kurmuge mas'uliyat uflin jeni kum bekato eklek faanu ge ummat ke mi hona ehma egotun kitma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekalun wani emme hegutuga e mas'uliyat uful wafa emme rangalu gotuga e kanta kurabani mowafa ehem wegen nunto islam deen duniya kankol taka eha awa fetrigen diyai islami dawlat ge barg dasha duniya kankol tang eha awa wadigen diyai ad ehem mima rab'i ibn amir vidalwa fadin rab'i ibn amir ki islami lashkar ge fahlwane ad ena rustum a munaqash ad rustum ma wahadakum mattaka ad farisi na mikrona hangrama ga rustum ma wahadakum diya wafud ge terege ena diyai rustum miswal kurani kalemen naki jamalu ge maha ege kirubogen ulnu mismi hunna dadi hekadwa jenne kalemen naki badawine jamal hui heptagen ege maskagen ege kirubogen ulnu mi hunne ad ena mi ishara kurani arabin naki badawin kan ekam ko farisi naki hadarat ge civilization ge veribaikan em ekkala badawin emi hunge badawa dukofa emi hunge hanafa sahara dukofa emi hum warame hone me kedfawa tant fen hedfa fenkolta dukofa den emi hunge geribakaritaka jamal ta dukofa mi matwir hadara ay faris kare mi ay ki begen heje enake sikundi ka nois non kina begen kam mi oleniki ad badawina ki emi hunge visnu eha boda fula baynu eha fum visnu me visna baynu ehin gotaka danna kam gawana alwan mengi teren kommi he kos enake mustaqbal atta ka kura ummid tak hunnane mismanaka bahro endanwana ambition tak hunnane ekam ko badawina ki ehin ule baynu emi hunnaki emi hunge janwar kola kand hui hippe onima den emi hunna bone femfadal libunima kanache libunima enimuni den hama ekkala hui kol huswima bo femfad husnima den fengon ehin dimya kaddane bodati getan hadagen ma aramuga dirulumuge khiyalen emi hunge nure medene faden ade ma bodu ummitaken obbenno mihin ulunu baye mihar mi kurmatelani kombe kato faris karage bodu civilization ehma rustum haram begen mi hani kivegen heje kale mitanan asgen tonni rab'i ibn amir jawab debani arme mi ai alutakun ehim emihum fada ehin altakun ge alwetikamun nergen kirt allah subhanahu wa ta'ala ge alwetikama gendi mashe admi komme muslime ge wajib komme muslime ge wajib islami da'wat mistakun for kadnu ekutka bes ashab bekal radiyallahu anhum faris karayasha adi sham karaya badagen ekuravi jihad ekuravi nota misra badagen etam fatah ekuravi atakabato muli north africa fatah ekurava fa andalus badagen navi ebe flu ekan kuravi ki egotuka bes arabinge nufud mihinge medga fatara kanu emi hunge verikan hoda kanu ekam islami nurun e mujtama'atan alikurmattaka islami hidayat e mujtama'u udrastaka for kurumattaka e mima nunto eha awahan eha kurdus kolage terega mitantam fatah hegen mistakum babasha jama'at sha fard afradun gotuge as islam dina badgendi ad mihim badgendi mi islami da'wat ege em frem gotuga tabligh kurevumu islami da'wat em riti gotuga mistakuna for kadinmu ema kitna nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam foga mi da'wat mi hunna for kadinmu mas'uliyat uflaganti baki
ekleek faanugo ummatge mihun ekleek faanugo ummatge mihunge terein kitma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ashabbe kalonnaki e mas'uliyat emme furihama gotuga emme riiti gotuga emme he gotuga ada kurbe flon sualaki algon mennan e mas'uliyat e ufletoy islam deen ehem mis mihunna eba for ko devetoy kinato for ko deni hame kani bahakun nu hame kani lila liumakun nu ekama algon minge amalun algon men dakkan jehene islam deenaki riit deenakam algon men dakkan jehene islam deenaki saaf tahir kam ge deenakam ehen evves deenen onnane edeenuge mi edeen tabawa mihunna saaf tahir ko timman amur kura ade algon menna handanate munda haqiqate daadi ihaka duhaka jehenden europe ge mihun emihunge mi medieval doswarga emihunge mi helun terikam mi renaissance nana dos namuge kuriga emihun naki femver ma durbay emihunge terem bay mihun naki femverun ei hadikam ekam deke bay efada murdar gotega emihunge dostan hedo kurma foga emihun helun tervegen di kombege ammachatto muslimun ge ammacha andalus ge as europe ge mihun kiwagen e islami fikurta islami matur sifatan emihun copy kuri ehmima algon menna miedu islami etan eta sifen ebori algon menge tere nufenna ekam sifatan algon menna mulin biratte kafir weshtakum fenna ege terega saaf tahir kan ad saaf tahir kan algon menna saaf tahir kan ei islam din esifekun sivelugat ma algon menna amur kura sifen ekam algon menge rattaka goitta balwafa din kafir mujtama'at kam gahmena europe tan balwa kontanetto saaf tahiri ehma mi algon men amille libigana hutur namege itura allah subhanahu wa ta'ala ge kofa algon men majja haq wegen dafata kame kibegen to desa bakattaka empertam islam deen ge irshad ga khilaf wani ad saaf tahir ka algon men dukalewni anekam ki islam deen ge reeti kan mistakunna dekumuga algon men hama bara furiyama gotega na kamyab libigin di algon men nuba sifatakon sivele watima mi ade mi ekkame mifada eta kita kandato kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men angawani magumachan e magumatige haqqo deshe ade magumatige algon men heda kura eruga e magan e haqqo denje kubato e haqqaki ade e haqqaki e mauga hinga mihuna undagu nukurun ade mauga algon men magumatiga tibekam gawanama ghaddul basar haram tanta kand haram dimadmayang algon men lota din nukurun ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek faange matir man nabawi sunnatuga ma tahir sunnatuga algon men e angwa magumachan e magumatiige haqqo dinuma emima miedu algon men zaman tarqiya wa iruga traffic regulation algon men meduga hedifa wa iruga ekkala regulation violate kurmaki regulation adi mulin idikolan amal kurmaki mi islami mabda ka khilafun mi islami shari'ata khilafa kurwe amale ima islami shari'atu ge riti kan algon men dekem benwa kam gawanama e shari'atu ge huriya be kan algon men amal kurun jene ege terega himene mi traffic regulation traffic abe qawaid tan hedifa wa iruga ebes furiya men amal kurun ekivegen to kitna nabiy sallallahu alaihi wasallam eben angawafa magu macchen ege haqqu dinumattaka visna wada gannawa mige eta sate ka hare kurin kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi irshad algon min adva irga mi irshad mioti edu havves miedavves maadame ves fude fada gotaka adehma mag mi algon menge magmati kan takitam bada tarqi wegen dekam gaves e magmati ge haqqu algon men ada kara kam gawanama algon men jehena qawaidan ihtiram kuran algon men jehena islami sharia anga fadin ni intizam ifawa ade intizam lobikura nizam lobikura bekawa de ham evadin algon menge mit timaveshi ge wahaga dakmun dairuga bisna wada ganwa timavetta dima ifawa nurakataka mifata kantato ge wahaga dakmun dairuga e timavetta behe wahaga dakka iruga algon men handan kuraka beenu men nuwe nuwata algon men handan kura mulin beenu nuwani nuwata hama gasduga handan kurun dukollani islam deen ei islami sharia timavetta rakatirwan amur kurwa fa wakan ehmbegen nunto visna wadagenwa kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek faanuge etan hadith fulega onnane timaweta rakka kurma behegutun algon men irshad wafa ege terega misalaka algon men janaware katilakam ga wanama e janawar ei hegotuga algon men katila echeka wanje maneki beenu men neti algon men ka janaware qatlu kolwe kan nowe hame gota janaware salame kurun
salame kurun ei algon men islam din bar ala kame tibe funa ingwada gan nawane zine kura anghinako ena kuttayaka fembon dinumuga sabum ad femboagan fawa kuttayaka fendinumuga sabum ena Allah subhanahu wa ta'ala ena maghfirat devi nuwata datur wariyako datur kuramon daniko ena femboagan gan gos fen foden hoda en fombe nimunu ir ena fewni kuttaye femboagan fawatan ena hiten eri timenne yang hama jehifawa hal jehifawa kuttaye ke meoti ehma ena wal fabafa fem foden nagafa kuttaye dini Allah subhanahu wa ta'ala ena vis fa fusavi ena ekuttaya hekon hititive mige muqabil ga visnawa anghenaku narake bani kivegento bulale hifatta hajar kofa bevi tive e bevi ena echeka kaakan nume deme eti amille kaaka dulen nume kureme minun to timawata rakatirumaki den kirtna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad ga mioni kadurruke kududi kadurrutan hunnane efada ruke fasilaye tiba mihunga attuga jehuni qiyam qaim wang ulaniko kamga wefa kiriya egas indalane fursat tiba men libije kamga wanama fay qiyam qaim ge kuriga amahang ekan kurahush kame bifadain kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon irshad wafane adi gas induma den adwes irshad wafawana algon men mi gahin indafe kamga wanama egahun libe mewa ei walu janware ke kamga wes dun sufa sufbege suipe kekam gaves nota wagaku ase wagagen dekam gaves nota insiyak kekam gaves min komme halte gaves egas indi mihaya ege sabon thawabul benekama minun to tama washara katir kurmaki ad ehmima mi zamanu ga algan men kurmete fawa huriha kamakaves islam sharia eba hallu genesde islami sharia hallu genesdeni egotgos hiful nukrabati ei misalakan algan men ge mi iqtisadi masalatan hallu kurmattaka algon men dhikruge halaqae bawa lawafa fafitte kiwaniye nuota algon men hama ifada gotaka kommes kala tanakan evlafa kulla du'aikum kam halwegen dane miye islami sharia tatbiq kurmaki migotunne algon men iqtisad dimafa masalat hal qur'an ehna nu egotuga wesena nu islami shari'atuga islami iqtisaden ebawe islami shari'atuga bayge gotuga islami iqtisaden ebawe ekama algon men non talgon men geterega himene bay mihunna non talgon men geterega emihunna ki ilmen nisbaba mihun kama algon men hi kogen emihun name de hekon hi kromon de mihunna islami iqtisad negative emihun himene fawane islami iqtisad ga adawa terin kamga islami iqtisad ga adawa terin kamga em mege non to islami iqtisad emihun murasalani dadi phone mer kudos kala vedane rajye ke bewon islamic development bank intizam ko gem bevi human resource development not human resource management abe workshop ega algon bawri islamic development bank faratum wadang hunai libya ge befle algon men saage wagutuga ena vidalwi tiom men furtama hushali islamic economics be workshop bawashe ekamako kama be faratum vidalwi islamic economics algon be haram ben wenune hema hemwegen den haram mi khiyal kuri human resource management abe workshop bawashe komegas adives midannawani takrar ka midannawani emi hunna behe dugatun ebeka behe gotun algon men nikan rangalang hi takurmung amihun emi hunna ki ilman nisbaba kam algon men hi kurmung amihun emi hunna ka islami iqtisad nenge emwegen nun to emi hun yamad adavitirwani al insanu adu ma yajhal arabin gitarem bay mihun bunawni insana ki ena nenge echisame to adavitirwa mi ke insani tabi'i ema islami iqtisad onnakan nenge tibe islami iqtisad me adavitirwani den algon men bunambi islam deenuga iqtisadi gotun kandalifawa hamatake mabda'atake no way mi amil jahilun amil nafs bezarkum komegas islam deenuga ben islami iqtisaden ben iqtisad ge dashun islamic bank ne kiya che islami ilmeren tarqi ko fe emihun amillen ufede chenun emihun sikune nerun chenun kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam genne shari'atuga kit quran ge ayatakun ma nabawi hadith takun ade ebefun ma dalil libadagen wagen tibbagen ebefun karwafa ijtihad ge aliga nikan rangala develop befawa nikan rangala kandali fawa islami iqtisaden ben ege terega ege branch to ge terega islamic banking ne kya chenge ben ege branch to ge terega islamic insurance kya chenge ben ekam algun men satta divi rajye ki adives algun men nakan islamic economics onnaka mengani khabar fatra wasilatakun ya behe goton kom ba ke bunima
Kitang harvejito algon ming Islam wegen ulaita. Algon ming Islam mi kam fa kurani kombes duhegge mendir namaz ge foga kolla du'aakum evoito duhegga ves ashab bekalung ebe from Islam dagen no dos efaden kura du'aakum fa kurbafa. Ehna num fa kurabiki. Fa kurabiki netto ebe from Islam kam fa kurabani kitna Allah subhanahu wa ta'ala hukm bawala bafiya waqtung ebe from kimantir wadagen noni. Ehmima rala behe gotung Allah subhanahu wa ta'ala e kanelige mulin haram korvijeka ange me kinetto ebe fulon kanta korvi ebe fulon ga apul ga hori ratang oswalabi ebe fulon ga apul ga hori ratang e bodati kamwarta gore cheves kudi kamwarta gore cheves huri hachen ade du kollabi ade visna wadagenwa ralan heni feti bay bes ege tere himen wadagenwa ashab bekalon tere huri ha be fulon ki rala dur hel bayno ege tere bay be fulon ki egot go srano hipa be fulon muli hayat go srano hipa be fulon abubakar fan fad be fulon anu be fulon ki ralan rahi po be fulon anu be fulon ki ham ralan aado be fat be fulon ekamo Allah subhanahu wa ta'ala ekamon tibami hun dur hel washe tibami hun ekamo manavegen nashe engamo be fulon vidaloni algon alamen manavegen feime ade Allah subhanahu wa ta'ala amrul wali mi algon men Islam ka algon men fa kram bi gotaki algon men iqtisad kamyab kurmantaka iqtisadi gotum kurerong hod mattaka algon men konta ka to dami algon men dami ki Allah subhanahu wa ta'ala ka hadrata Allah subhanahu wa ta'ala ka hadrat dashe den damvi ad mitanga algon mengi iqtisad hardana kur mattaka iqtisad kurero mattaka algon mengi intaj ufedun tang itur kur mattaka tafat baatu intaj algon mengi iqtisad veddu mattaka ad algon mengi ufedum onda baawat tang itur kur mattaka iqtisad hardana kur mattaka kirt Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhiyodu gotum hode fada gotaka libe fada gotaka algon mengi iqtisad kurero mattaka algon men damvi ekalanga hadratak ekalanga hadrata diyumaki kubato ekalanga hadratan algon men damvi ekalanga hadratan كيت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي إرشاد تكالغن من دامبي رسول الله كان محمد صلى الله عليه وسلم قريها قالغن من دامبي محمد صلى الله عليه وسلم قريها ديوم ميتا ميدانوني فارق قاوس المدينة المنورة قص إكليك فانو قبر في الزيارة كرمن نوم ميتا قالغن ميدانوني كي إكليك فانو قريها ديوم ميدانوني إكليك فانو سنة الديوم إما كيت مع الله سبحانه وتعالى فتشا كيت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة الدامبي هذا مي سنة هذا مي ما تير ما في إلهي مقدس وحي كيت القرآن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة علم برين اجتهاد كربا ابي فلون نغافا حكم فلتوغ تريغا اقتصاد به باتنگ بوي اگ تريغا الگون من كورنجه كانتكا نكورنجه كانتكا ميكانتكا الفا بي اد اسلامي اقتصاد کی دنیا کے یونیورسٹی توگا بين اسلام نو قام توگس بڑت یونیورسٹی دوا کیوا دو مندا علم ميد الگون من تريغا تاشري اديوكيشن هنگ مندا ارگا الگون من تريغا بور كليه الدراسات الاسلاميه كيا تنبس ادوس خيال نكره الاقتصاد الاسلامي تان كيوا ديكشي algon men terege abori ade higher education be heng institution tabes ade adives algon men terega khiyal besne algon hiba goton khiyal besne algon hamekan hiba chim danoni khiyal besne islamic iqtisad algon men terega algon men dariwarun algon men darina kiwa de kashe e darina algon men islamic iqtisad kiwa no danya madama emihum bodwegin emihum islamic iqtisad adum adawatire wakam gawanama islamic iqtisad emihum dushman wa khiyal men hituga ufedijiya ekama be goton mas'uliyat algon men filan no jahanto ekudin tarbiyat kur iruga ekudin kibadin iruga islami iqtisad onnaka me misalgan me mihunaka angenulang iqtisad ki wara fula gotaka bina ifawa nikam boda kur arafa iqtisad ki algan me mihuna ha me nukrang ege mabda tang ege sir tang mihuna algan me kibenu dem ehma ding algan menge jil faung annanga jil tang islam dina durumun da dium ge binga algan me alafa wa iruga ekamaga mas'uliyat ki Allah subhanahu wa ta'ala hadratka algan me friha me ufilan jehne ema algon men visnan jehen algon men darin tarbiyat kur mandar algon men gitre ko mi kes mamme ka bappe kam gawana e mamme bappe ka ade bar lifa daira gitre ge islami sharia tatbiq kuren jehen ege itura kom mi ka vis mi ka bar lifa mawqa gitre ge islami sharia ade tatbiq kuren jehen islami iqtisad eboe em ja iqtisad divrajje ga onnen jehen iqtisad ki islami qanun taken eboe ehmejja ei divrajje ga tanfid kurum dan jene qanun taki kibegento divrajje demi oti minimum dawlate gotga demi oti islam din attaka befon divrajje ge tarikh kiwa dalwe divrajje ge tarikh feshifa onnani divrajje islam wi duhum feshige rangalu divrajje islam wi emme duha ko nun kannege enmes dharmantar islam islam wadagat mafhuga eras ge fanunge ade islami da'wat tafatu kankol taka for kurmuge masake fattawaf egotum ade
madu duas kolege terega mang Allah subhanahu wa ta'ala ge rahme fulun islam dina divi rajye guriyam bolam bafi divi rajye ge evves rashaka barge beenun koggen din fatra kan nujhe divi rajye ge ratto ge tereng emme faun islam din qabul kor rashakamga erashuge ahlu ringi tereng bay fulun algona kya debe gotugai faafatol nilandu dharmantaras ge faan wadagennavi lashkarek gwagen ekamaku ena ade nilandu beefule izzatere beefule algona kiyade begotuga ekamaku eggotuga ves eresh mihunna ebbes bawate gangrame kuraka nujhe dadmon rasga faanaka den emefon dharmon rasga faanu ereshum wadagannavi ereshuge budu killaga ade ereshuge budan algon kurmattaka tayar kore famheri killaga falliga e falli huritanga miskite bina kurama fawga ade dharmon rasga faanu kurbe kandaduga tereng matirekame makame كيتما نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابك رضي الله عنهم كنت كربا فوقتين إسلام دينك دشان إسلام دولتك حمايتك دشان بين إتر رشقة رشقة ميهم إسلام دينا بنيمون تنتانك كوريغا الله سبحانه وتعالى فيها فراتك ألكون كرمون ديا تنتان فاليتا إبهوري مسكتك بدلفا أما إغتون ديراجيك تاريخ جوس إغتون kuriga Allah subhanahu wa ta'ala fi wahin farataka algon kurun tane faafatan nilanduga ada dharmandaras kafan ei miskitakam ga badal kurabi e miskit ade daana bese bori ade rajye ge tarikhi miskitaw ge tare miskite bisna wadaganwa emme fahun islam vi kam mibune rabbes daadi awan islam ge hingajje miedu tanawndo faafatal ki algon ga atolennu nilanduga ki algon ga rashenu ekama algon ershdum ufaawir kan libun ekama ki muli divi rajye balar gos كيرت قرآن هيدا سكون تميهم جنسبين إها جنريشن ألقون كان هينوي أنينه ألقون كا إها بدك ميكام كحقيقة بڑا بلفكانه إكما كو ورق جنا عادة كا قرآن هيدا سبيبي فلون إرشقات بي ألقون هيتانغرا إفدا ميها كا عاد قرآن هيدا سميها كا ألقون بيون نمي ألقون هيتانغرا إفدا ين قرآن هيدا سميهم جنريشن كا ألقون كرب بينا مي ألقون هيتانغرا إفدا ين قرآن هيدا سميهم جنا راشكا ديفراجي كم راش بسوان نمي algon hitangara nilanduge mihunge hituga qur'an mihunge darina hiddas kurman ehuri ruh diviraje ge huriharatka fetirgen danna me admi algon menge tarikh wasekde gotuga ema algon menge tarikh ki ei islami tarikh algon menge wujud minimum dawlate gotuga oi otun feshifawani islam din islami hidayah algon men qabul kurdum feshgen islami nuran algon menge lo hulwalidum feshgen emima den tarikh itura vidalawum wadaganwar balwa divirajyen hamekani dimavi emme bodu nurakale ki inota hamekani nurakale ki es dene vidan minu nurakka hamekani nurakale midannwani ege bodukama balaruga den dimavi huriyanu nurakale ki wes egotuka wes eya ala kiyewer echenu ade andirin nota portuguese unga mihun divirajye verivegatu mi verivega gatumuga divirajye himaya kurmatta kanota divirajye ge minwan kan alun amra atul muttaka tedwi divi darin tedwi konnamek gato islam dinu ganamuga divhiyatu ganamga nun divhi qawmiyatu ganamga nun algon men mewni amille qawmiyatin ufadagen divhiyatin ufadagen algon menge qawmiyati ki islam din algon menge divhi wandakam ki islam din ekotko wes algon menge mi qawmiyata islam dina barikruwa kan ulena kam nen efaden ule mihunge huriha masakatin irad karwiya nakamyab wegendan bay qawm tawga emihunge tarikh ade lolannu fenna hisaba tarikh durwegen dakam ga bayr rashga misru kal rashga mihunge fir'auniyat mihun durwagen mihunaka kamyabe nuwi suriya ga mihunge finiqi hadarat dirwa masago ga mihunaka kamyabe nuwi iraq ga mihun ashuri hadarat dirwa masago ga kamyabe nuwi min ebes be ga kamyabe nuwi ade mihun kivegen to islam muslimun kam ga tibegen den hen tafatu qawmiyat dirwagen islam dina ebbes kahala burlen arakala ebbes kahala harakat fikre mi islami wettege dirgen nudane ema islam dinan tabawegen tibe mi hunnaki allah subhanahu wa taala ekani hame kan allah subhanahu wa taala ekan sajda karabe eklan getta ruku karabe huriyani amatan ani eklan hadratu kan dannabe ema hen fikre genes harmen fakhru rawami harmen qawmiyat taka kamga harmen divihin nabiti kamga efad wahakada dakka dekkun efad fikurdan algon menge daringe hittaka veddum mi hama yaqin wes islami ruh algon menge terega maralun nuata e maranu lekam ga wes dakkur mattaka bay mihun rawa rewontake nuata emihun ekamattaka korama seketake mihurama seketake irad kare allah subhanahu wa taala ge rahmatu nakam gandane tiviraj demunani daima weste minnani
ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಯಾವಸೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಯಾವೆ ಕನ್ಲಿಫಾವತನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅದೇ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾತ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಂದಾಯರುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದನ್ನೋ ಬೇಣು ವಾಹಕೇಕಿ ಕೀತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ವಾಹಕ ಫಿಶ್ನಿರ್ ಇಸಾರ್ ಕರಿ ಫದೈನ್ ಮಿಯುರಿಯಾ ನಿಅಮತ್ತಕೆ ಮಿ ದೆಬ್ಬನಿ ಕೀತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಿಅಮತ್ತಕೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಬ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮುಸೀಬಾತಕ ಬಸ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕೊತಗ ಅಬ ಕುರ್ಮತ ಕುರವ್ವ ಅದು ನಿಅಮತ ಬಸ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕೊತಗ ಅಬ ಕುರ್ಮತ ಕುರವ್ವ ಮುಸೀಬಾ ಕುರ್ಮತ ಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಹಮತ್ ಫುಲುಂ ಎ ಮುಸೀಬಾ ಎಬ ದುರ್ವಸ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಯುರಿಯಾ ಕಮೆ ಕುರವ್ವ ಫರಾತುನ್ ದೆಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಗೆ ಮಿಲ್ಕೊರಿಕಂ ಇಫ್ರಾತಕ ಮಿಲ್ಕೊರಿಕಂ ವಾ ಫರಾತುನ್ ಮೀವನಿ ವಾಕಿ ಗೊತಕಂ ಉಳುಮ ಅಂಗವಾಫ ಎಗೊತಂ ಉಳುಮ ಅಂಗವಾಫ ವಾ ಇರುಗ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾಗನ್ನವ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ಗೆ ಅಂಗವಾಫ ವಾ ಗೊತೆ ಎಗೊಯಿಂ ಈ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಿತಾನುವಾ ಗೊತಕ ವಿಜ್ಜಿಯ ಎಗೊಯ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ದೆಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಿತಾವಾ ಗೊತೆ ವಿಜ್ಜಿಯ ಎಗೊತಂ ಉಳೆಫ ಮೀನ್ ಹೆದಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಕೀತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೆವ್ವ ಅದು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮಿಸಾಲಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಯತು ಫೆತರುಮುಂ ಎಬದೆ ವರ ನೇಗಾಣಿ ಖಿಯಾಲ್ ತಕೆ ನೇಗಾಣಿ ರಾಯು ತಕೆ ಮಿದನ್ನೆ ರಾಯು ತಾಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಲಾಕೊಲ್ಲಾಫದ ರಾಯು ತಕೆ ಮಿದನ್ನೆ ರಾಯು ತಾಕಿ ಎರಾಯು ತವ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕಬೂಲ್ ಕರವೆಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದರಿಂಗ್ ಎರಾಯು ತಗ್ ಮತೀಗ ತರ್ಬೇತ್ ಕರವೆಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಗೆಲ್ಲಿಗಿಂಗ್ ದಾಫದ ರಾಯು ತಕೆ ಈಗ ತಿರೆಗ ಬಾವರ ರಾಯು ತಂಗೆ ಬೋರಿ ಬಾಫಾರ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಬುಣೆ ಎವ ಬುಣೆ ಕೀತ್ ಮಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತಕಿ ಈ ಮುಳಿ ಸುನ್ನತಕಿ ತಶ್ರೀಅ ಅನ್ನೂನೆ ಈಗ ತಶ್ರೀಅ ಬೇಕಾ ಅದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಕ್ಫಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆದಮ್ ಗದರಂತಕ ನ್ಯಾ ಕರವಗತು ಎಕಲೆ ಇಕ್ಫಾನ್ ಕಂತ ಕರವಗತಕ ಎಬವೆ ಮೀ ವಲಾಲತುಗ ಮಗಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದಾವತ್ ದಿನು ಮೀ ಹಲಾಗುತ್ತಿರೆ ಗೆಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಮೆಂಟಕ ಆದರು ಹುಳುವಾಲು ಎಕಿವೆಗಂತೋ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಬಿಯಕ್ ಫನು ವಾಫ ಮಿ ಅಂಗವಣಿ ಎಕಲೆ ಇಕ್ಫಾನಕಿ ನಮೂನಾಯ ಕಮಗ ತಿಬಾಮಿಂ ಬಲಾಶೆ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಮಿ ಅಮರ್ ಕರವಣಿ ಲಖದ್ ಕಾನ ಲಕುಂ ಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಉಸ್ವತುನ್ ಹಸನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಮಿ ಅಮರ್ ಕರವಣಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಕ್ಫಾನಕಿ ನಮೂನಾಯ ಕಮಗ ಬಲ ಕೋಂ ಕಮಿ ಗಾತೋ ಹಮೆ ಕನೆ ದೀನಿ ಕಂತ ತವ ಗಾತ ಮನೆ ಹಮೆ ಕನೆ ಅಲ್ಕನ್ हमगा एकने तो नू दुनियावी कंत तो गावेस एकले इकफान की मतिर नमूना है मान नमूना है रीत नमूना है एमीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें कने दीनी कंत उगना दे मट्टक एदुरको फनु वाफा दुनियावी कंत अल्गन में उगना दे एबे फलका हवाल नुकर विनमा मा औलाकम बडवगे में मलाइकत कलगम ने तेरे फनु एकमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादे नुकरवा मलाइकत फनु वाकर इंसानक फनु भी ekiveganto algon menge insane tobi'a nya kuraatu algon men kuranje kantatan hure ekantata kuranje heogen algon men beenumwe e heogen e namuna algon men libenge bejje ehima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge insane tobi'a nya kuraagotun eklek faanu kanta kura bigoy algon men balange bejje ehmege nunto ashab bekalunga fam wadagene bebe funna rasulullah faanu kanta kura bi kinetto bello mattaga eklek faanu ge amem kamunun gariha wadagen suwalu kurabani ekle faanu kinetto ekle faanu amam kam naame kandatto karabani adiki to ay visnu ekle faanu kinetto kudakam hajata badagennawani den algonam banamani e tashri'i baynune hukum taka be hadith jama kore fatuga rima kore fani ade ek kuriga tabi'iyya be ko na ashab be ko mikama be ko to hodwa ballawani kibegento ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudakam qada hajata badagennawi going ei tashri'u ge bekam gawatiwe එහෙම වෙජ්ජි අදෙන් අල්ගොන බුනවෙන තෝ එක්ලෙක් ෆානුගේ ඉන්සානි තොබි අන්‍යා කරාගත මතින් කන්ත කරවි ගෝයින් එයි ශරි තශ්‍රීයි බයි නූනේ තින් මිෆදෙන් අද මි එම මිෆදෙන් එතම මිසාල දෙක දාන රසූලුල්ලාහි ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එක්ලෙක් ෆාන් qada haaja කරවි ගෝයින් එක්ලෙක් ෆානුගේ අමම කම නායකි රේ කරවි ගෝයින් එක්ලෙක් ෆානුගේ ෆරීකුල් වාගෝයින් එක්ලෙක් ෆානුගේ ඉන්සානි තොබි අන්‍යා කරාගත මතින් කරවි හුරියාකම කි එයි තශ්‍රීයි අල්ගොන මෙන්නටක එයි තශ්‍රීයි මානකි ලෙජිස්ලේෂන් එනමස් අද අල්ගොන් නුදන්නවන් අද එබ්ස් මියක නුබනවේනේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කන්ත කරවි හුරියාකම කි හුරියා එච්චකේ ඊ වාජිබක නුවන් කිත්මා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කන්ත කරවි හුරියා කමෙ එකලෙක් ෆානු අල්ගොන් මෙන්න දෙකේ නමුනා එකලෙක් ෆානු කන්ත කරවිගත කන්ත කුරුන් එකලෙක් ෆානු කන්ත කරවි හුරියාකමෙන් ඊ අල්ගොන් මෙ එත්තබාවුන් වාජිබ කන්ත තකෙන්නු එකලෙක් ෆානු ගුසුනත් ගෙතරේ ගුණානේ වාජිබා අදි මන්දූබ් මුස්තහබ් කන්තක අදි හුද්ද කන්ත වෙසුන්නාන එන්නමස් මේ හුද්ද කන්ත වෙ සිමෙනනි තශ්‍රීඋ ගෙතරේක දැන් බයි මිහෙන් එබුනේ හුද්ද කන්ත කි ඒ තශ්‍රීඋ නුනේ මිහෙන් එබුනේ මීහම කණ්ඩවලගෙන් ජාහිල් මුනේ හුද්ද කන්ත කි තශ්‍රීඋයි කමෙන් හුද්ද කරවම කි තශ්‍රීඋයි අල්ගොන්න බරබොඩ ලෆා කරෝනේ එෆදෙන් බුනා මීහුන ඒ බුනේ එච්චගේ මානනේ ගොනි කන්නේ ඔලනිකම පාරේක වේදාන මීහුන් බුණන් ඔලනි හුද්ද කන්ත කි තක්ලීෆෙන් නුනේ රංගලු හුද්ද කන්ත කි තක්ලීෆෙන් නු ඒක තක්ලීෆෙන්නේ maniki kurma nukurung hamam kura wafa ekantan algon mena dukale fa kam gawanama ega taklif ennen ekam ei ves tashri'i
ekiveganto ei kamen hudato bel matta ka algomen danjeni kit qur'anam kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata de mihe ka bune vidane qur'an ga sunnat ga ade nunta ijma'u ga kamen haram nukra kam ga wanam ekamaki hudakanta ke raulu alukanta fiwa den oti gota alukanta fiwa den khas gote ga awriya gule kanta ta fiwa ambi fir kam ga gulum fiwa den huriya kam ga ade haram kura dalilin aswan ekam ga wanam ei hudakanta ekamako mi hudakan ei hudakam ek algon me kinetto inguni kirt qur'an kirt na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ema inge chiki kamen hudakurabun allah subhanahu wa taala kamen hudakurabun eiwes tashri'i kan ema ei tashri'i nune bunabunun ei anikavis algon men wala mattaka baymihum fetr men ganda bahakata den alibamihum ebune bisna wada ganwa algon men terega fetr mun da arto terega ebune ebbes kamen haram ebbes nuane ade ebbes kamen ebbes wajib nuane qat'i dalil kunnuni mihum ge bas ad algon men bayfara mi nagagato undugu wedane mihum bunani qat'i dalil kunnuni kamen haram ebbes nuane kamen wajib ebbes nuane mi bes olwalume olwalume kam ga nuwana mi amilla jahil kan dekhu amilla nafs bezar karo kiveganto ei kaneligen haqiqata khilaf kame kita kantatto islami shariat goti qat'i dalil nun dalil takun asal gomena wajib ko fa adham ekota kanta algon haram ko fa qat'i dalil nun dalil to ad furtama qat'i dalil algon ge wahaka iha digen nukurana ekmas mi point kudokon tila kollu mattaka midanoni qat'i dalil mane ki ei yaqin dalil din menoni قطعي دليل ظني دليل هذا قطعي دليلك دليل يقين كما مد الجن منهم بس شك كرن نجيه فدا هذا سؤال بس نفده قطن آسون دليل تا ظني دليلك هي مچ برا قطن أن دليل تا دين هي بني ما أنك بس تبيفلون إقط كبس تبيفلون هي بول تك سيكون بول تك نوعن نوعات الجن من واحد كار كمي هارين هي كرامه إبنا هي نون إيكي مي علمي هي إما هذا استيلا كل مرة الجن دنوانا قطعي فرتما يقين ميونني ديكوتك قطعي الثبوت قطعي الدلاله هذا ثابت ومغهم يقين ثابت ومغهم يقين ميوني متواتر درجه اساهن خبرت هذا كيت متواتر درجه اساهن حديث تك كيت قران كي هم الف فشجن يا كيت قران كهم المصحف هم فرتم فجر صفحه فشجن نمي صفحه سوره الفاتحه فرتم ايات فشجن سوره الناس كفوا ايات ايهم ملين متواتر معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بود جماعه ميروا قراني جماعتك اكلوا ميهم دوغي مچن ابس مستحيل جماعتك گينكم نوت جماعتك اككن اكا هوري گلمگه كودكم مثالك الگل مين ترين دتيم ميهو هتر ميهك وجيا سلا كلا ابس ويدان دوگن هدال مٹکا اكمك مين دوگن كان ابس مستحيل وا درجه گينا عدك ميهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اريهم ميروا كرون اصحاب بكلون دهم اصحاب بكلون ترين هم اها بود جماعت تابعه بكلون جيلو ميروا كرونه اين اس الگل منا حسابن اس متين متواتر کو اسن دليل تك ميكني اي قطعي الدلاله اما كيت قران كي متواتر كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلدغا سنن متواتر حديث ده متواتر نو حديث السنن دين اي قطعي دين قطعي الثبوت كمي كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جن الگل نجن استفافا الله سبحانه وتعالى وحي اي كيت قران سنه كيت قرآن كآية وتسنة كأسوا حديثه مي حديث ألقون منا إما نفر جنمانا نيجي كم كا إما نفر جنمانا نونجي كم كوانا ما إيه قطعي الدلالة ماني دليل دني هم إما كم كا إيه هم يقين إيه كم دليل ده كم إيه كم كو جنمانا تك بس إما نفر جنمانا نيجي كم كوانا ما إيه ظني الدلالة كم مجلس مي بنا ميه كو أرون ولا ميه كو نوت إيه جاهل كم ألقون منا إيه جاهل كم إيه بيزار كم ولا ميه كم رني بس حرام كم أدي واجب كم نونانه ظني دليل كونه بسنا ودا گنوا مي دكේ واهگا جاهلو كين الگون مين مثال گناما مثالك فطر الزكاه واجب كما ود الگون مترن ابس ميكو انكار قران تو ابس ميكو شك قران تو سوال قران تو نو قران ekamo emvejja ena ebuna gotum vejja fitr zakat wajib enwan sabaki fitr zakat ki zanni ake fitr zakat ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil taqdir ahad hadithum algum ngam wajib fo ekame emvejja eti ane e qat'i kan gossa ekamo kay wajib kam algum ngam bas emvejja ena ebuna wahake ki dogan algum ngam den adi ehm misal dinu kuri algum dannawa mi zanni emni hi ekotu algum mi qur'an hi evure ma warugada hiye hiye midannawani misalaka algon men gitere mihe gaate hi misalaka algon miyai maccangoli kam gawana maccangoli mihar wara ibe veje algon bunani nenge bunani den komegas algon da misalaka kommes kudakom waroli jehilafa fini velafa en onji kam gawana algon shakwane etana wara ve kama den ekamako
එවරම් වර්ගද දලීල් අල්ගොන ෆෙනේ මිහාර මිසාලක මිතන බෙස බාර වෙහෙ දෙන් හැම මි ආමුගතක මාලේ 11 බාර වෙන්නේ අනකොල බාර වෙහෙන් එබවෙහෙ එහෙම වෙජ්ජ අල්ගොන බුණ වෙන්නේ අල්ගොන හීවේ මිහාර මච්චංගොලේ බාර වෙහෙනේ එහ මි හීයේ මි හීයකි දෙන් අල්ගොන මච්චංගොලේ දතර කෆා ගොස්ස අල්ගොන ලොලුම් ෆෙවනේ බුණානේ ඒ යකීන් එම මි ظنකි මි අල්ගොන මෙන් ආදාග බහරුවෙන් වාදකාර මි බුණා හියා කොම්ස් මිවරක තෆාතිය සබකි මි ඉල්මි හියේ කොමක دليل تكون قطعي يقين دليل تكا ظني دليل تكا مثلا مدني فدين فطر زكاة واجب أي ظني دليل كيف أنت أحد حديثك مدني متواتر درجة حديث إنه إبّي فلك رسول الله كفان قريهم أصحاب بيكون كتير بيفلك روا كربي ديك ليك فان قريهم كتير بار بيفون روا كركم كاس متواتر درجة نداور के كل جماعة روا كركم كاس أي أحد كم قبل بيدان كيف أنت أحد كم قبلني أحد كم قبلاني بس نودانوا حديث روا كروا بيفون كم يقين بس تدورين تدوري ثقين اتبار كرا ميهم بما صحة كم بلاني إكما صحة كم قابس أحد كم قام بلاني إبى فورن إبى أي فرصة فارق إبى فورن هنما فورن نتموجي هنما فورن نتى قال ميه بيجي ألقون بلان أي صحة كم كان نوبل وين سابك إنه كي بلان مختلط ميه كي إنه كي أنا هندانة تميه كي إم بيجي هندانة تيجي ألقون من إنجيل كم قانا حديث صحيح نوان إكما كويس كتير من ورقة سيكونين هرفا إن هندان نونته ميه كم قايفا إن إتبار كرفا إم بس إكلا إنسان تبيان نياكرا قطمتين هندان تونجي احتمال باي إيه كمه أنا كمه كي دوغه تونجي احتمال باي دوغه تونجي possibility باي أده يقين وس دوغه نهادان هم يقين وس دوغه نهادان سان بكي فقين كم قاهمه ماتير إتبار كره علم دوغه نهادوان إكما إبويتا إكلا فرصة إكما متواتر كون أن حديث كم مفرصة نونا نهما إيه مكاني يقينه أنا بمكاني ظنية كم بس بنا ميه كم بناني ظني دليل كونه كم واجب نكره هم وجه ألقون من أنا قاتو بنجاني هم وجه فطر زكاة واجب نونتاي هم وجه تين ألقون من أنا كار إن بلام في أنا بنا جوابه أدي إبر ما نورك كم إنك باي إن ألقون من بنا فيدانه كليتي بنا قاتو وجه هم جا very نكيم مونغي واجب نونتاي very نكيم مونغي واجب إسلام دين كنال كم واجب كفاية كم هذا الله سبحانه وتعالى معصيتك نوا كم جا very نكيم مونغي واجب إكما كو بسنا وداعنا very نكيم مونغ عاصي أتي قطعي دليل كنو واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي دليلكم قابلا فيها رانغلو اي قطعي الثبوت كما قطعي الدلاله انه كيف انت قطعي الدلاله نوني سابقي اولو الامر علم رين اب مان كروا اي برين كم حاكم كم اب مان كروا فقه كم اب مان كروا اهل الحل والعقد كم هم جوتي كلا قطعي الثبوت قصا دين حديث دين اري احد حديث دين ايما مي نتيجه مين نكون كان اينك مبهم مي نتيجه نكون كان نيغي هورغن مي بنوني كمن حرام بسنوانه واجب بسنوانه قطعي دليل كنوني إما مين جني إدكا واهكاغا علمي background نكان جاهل بينغايغ بناكوغ مي هدني نكم فسيهان رولي جندا كهلا جيفتيه همه كتا مين دكا واهكاغ تريغ أنا واهكا كي أبوني إجماعي إمي علم ريكوس نكم فا قائم فا أن إجماعك إدكول هدالي ما يأتي شبهان فتوي مي أنا جاهل أنا واهك إجماعك كواتو إجماعك محمد صلى الله عليه وسلم أمتك اجتهاد كره فمرج علم ورينج هريها أمين إد زمانك إد دوسرك تبي علم ورين إد دوسرك تريجا كم كان إبس وداعك تيم أتي إجماع قائم فا إما إد دوسر نمجن دياما فهم أن ميهم إنك هدين نونان جاعين نونان كورين قائم فا أن إجماعك خلافهم جاي إما كورين قائم فا أن إجماعك خلاف وجيا إفدا ميه جرايان أي برهم كتاب بور علم وريكم قابس علم حقيقي علم وريكم قابس إجماعك خلاف الجهة إنك بس أقول من هاك النجهنة قبول كراك النجهنة دين كباتو علم وريك النوا علم الدعوة كرا ميهك أس إجماعك خلاف الجهة أقول من جهنة تو إن ابنا واهك كم في الدين إقول تكس نجهن إما إقول تكس قائم بفا أن إجماعك فهم أن ميهنك إيك خلاف النوين الله سبحانه وتعالى وني مي أمي ضلالتك نباك مكان إجماعهم إكبا كربافا سلام كربافا إما أمتك علمرين إبس زمانك كمس الزمانك كمن نجين هريا زمانك أن هريا علمرين إبس واقع إبس زمانك إيرتي بهريا علمرين كما كان إبس وداك نافيا إيتي إجماع قائم فا إجماع قائم وجا دين إجماع رولين نلوين إجماع كي نسخ وايكنو إما فهم أن علمرين حقيقي علمرين كم قابيس إينا إجماع خلاف بنا باكي ألقن من أهن جهنا بهنو قبول كرن جهنا بهنو إيه ميوس ألقن من كتريجا هذا فترم بايفارا فترم دا ألقن كم فتاة حساب أن درجة فترم دا به دين ميهم ميباها كفترم غس هذا مي فترم غس مي حساب كا نوتي أدي ميورس كوريان بدي
eba kiit mang Allah subhanahu wa ta'ala algon minge shari'atu ga hemunu wafa hadd tawge tereng hadd ka eba idikol hada eba bune rajum kurmaki ei hadden nune adu visna dagenwa rajum kurmaki hadden nune buna erga kiit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga ekan kiit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghamidiyya rajum kurbi juhaniyya rajum kurbi ma'iz rajum kurbi kiit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rashidun rajum kurbi din mikelege as mibani ei hadden nune ei ta'zireke adu mi dannawanto mi khawarijunge bas mi khawarijunge terein khawarijunge fiwa ehem bek buna bahennu khawarijunge terein falagen emihum geterein asfa onna hameykani madhhaben onnana ibadi madhhab medu sultanat umanu tibefna fenodagen nawana ibadi madhhab ge mismihum dem warak kurukuda minority en ulena morocco ya algeria ga ehnoni umanu ge gaganaka debakal ba mihunnaki ibadi inkar kure mihunnaki khawarijunge naslun astibekma khawarijunge naslun nemani emihunge fikrum falafa o gappekama emihun inkar kure ekam ko dannawanto khawarijun fiwa ehem bek rajman inkar ko fenwe den mizman gaves adid dannaves ebbes madhhabege ebbes befulako rajman inkar nukrava hamme kan mi ibadi madhhabge mihum fiwa den ibadi madhhabge mihun nikan gina algon men fennan kure den nefaden umanu den wara madum fennan morocco ya algeria komegas fikraki khawarijunge fikro ebbes dalilene umar gafanu radhiyallahu anhu eklek fanu e mimbaran araawdaga mistukun e bidalwani tumankalek fanu birflugem wadaga nawame allah subhanahu wa ta'ala kan alwafa faridai mihun nagalafana tive ade mihun bunafana tive temmenaka qur'an ko nufene rajum gawake komegas rajumaki islami shari'at ke beng yang inkar kone khawarijun fiwa ehmi ko inkar qur'an kam gawanama ene ki khawarijun tabawa mi ekkame mikanta ekanyenu khawarijun grayaki anhenunna berekan denuga masala algamna hiwadana i war sahal masale ke nu kiit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sah hadith ul nikan sarih gotega eba algamna irshad libe lan yufliha qaumun wallau amruhum ra rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad ba gotega anhenak veriyakan hadaf beka ade falah lib menwe mi egotuga ves anhenun derakur mennu anhenun dakur mennu anhenun nekmet kur mennu ekamok mi anhenun rakatir kuru mi anhenun ge maqam ufulun haqiqatuga islami mujtama'atoga anhenun adakura rolling oy anhenun adakura wajib takan oy anhenunge adakura wazifa takan oy ade mi wazifa en emihun ekareko gen damagen gos emihun berikamal lafiya kinetowani mujtama' fasado gen dani bisna wada genwa anhenunge dos faha krumun dair algon men anhenunge dos faha ko anhenunge haqqata ga dongon dar dakum darga anhenunna haqqata dinumuge namuga emihun nikemet kurun mi algon menge hobi kamaga hadafa kame warakududa misale bisna wadagenwa anhenunna fase kamaka baneto emihunna nubehe firhenunna khidmet kuru fase kamaka nuwana ekamaku bisna wadagenwa divi rajyega huriha hospital te gaves naruhunge gotuga mase kurum dani kombeto anhenun balimihunge gotuga etana dani kombeto anhenun ekanito firhenun wesde ehmima midanwa firhenunna khidmat kurman anhenunna jessun ei emihunna deve aniyai emihunna deve gonai mi gona nattalan mi aniya nattalan khiyala besnu kore khiyala nukore gona ke midannami ei algona engi horegen algonge ailage anhen kujjaku mota algonge anhenunge ailage anhen kujjaku onno health science ga ena algonne khabar dingotuga emihun kosawdaman dia dosurga hospital ga mi practical bag hadman dieruga hospital ga te admit kofa daimi ka te admit kofa te mihun terega edo sorga oi bali muskuli firhene ene ki nepi jahagen engule gifawa mihe ene ge buddhi enure ene ka bodukam kodakam deve iren ene ke nege ad ene ki khassa ihiterkam ka beno fa mihe de mi ihiterkam for kodde mitmani kombeto angen kodi angen narhum ekudin nakam mikame kodwe ka nowe ekudin ge angen tabi'a niya kurago ekudin nawani mikam undugu kamaka ade mi undugu kame haigatu sundugu wane mikala halattoga mikala enha mihala ekanto dimawane mihalattoga firhenun narhum gotuga nunarun firhenun narhum gotuga nufeddun firhenunna narhunge maqam nudunun adi narhum gotuga firhenunna practice di emihunna training di emihunna kiwadi ehen nuhedun mi anhenunna deve aniyai ekamako algun men mi hedani anhenun damakuta geim bera nervejia
eoti emihunge haqqota deife adi evvara bodan emihun laafati be hedumuga hifafa oriyan kolle vejja adi bodan eoti emihunge haqqota bodan emihun libi deife mi kanelegen haqiqata khilaf kandata kommegas ade anghunna berikan dinun mi muni ummai ekamattaka ijmaa' ifa masale kit qur'an ge ayatukum mikam dalil be anghunna berikan nukrevene kama kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fultukum evra bada sariha goteka ma sariha goteka eva dalil be anghunna ka dawlat ge berikam nukrevene kama ege fauga muni ummat ge ijma'ati qaim fa ashab be kalong dosorga tabi'in ge be kalong dosorga ebbes ilmerienne adi ebbes muslim jama'at ebbesnek manghena na islami dawlat ge berikan koro vidana ibuna hamekani anikkavis kala khawarijunge mihum fiwa adi ko bato khawarijunge suriya minanu khawarijunge shabibaye kiyunu taifa fiwa midannevi taifa ki emihunge berikan huri kalege marwima enage mamma emihunge verika vegen taifae ve bay ema mimihun ekane brani hamekane anhanaka verika ve bidane ade khawarijun rajman inkar korani khawarijun anhanna verkan kor dane ka brani den algon menge terehin emihun ei ilman nisbaba mihun kamga algon men emihun namedo he kon hi kurumangin da mihun asmi bunani rajum kurmen nove anhanna verkan dinun eba ote ade mihin bima kinetwani ekkala dina behe gotun mihun gemeduga olombolon ufedigen dani deenuge reeti kan mihunge hittuga ade mihunge hittuga deenuge reeti kan kurehifawa kurehuma kilambaragen tani eya mifada kanata algon men jehene helun terwan mihen helun teruman dairuga ade kurumes denanu fadein kirt Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulta bawan jeheni algon menge hawa nafsuge edun tawge kuriga algon men nan ecce reeti vedane algon men ecce mir wedane egemak Allah subhanahu wa ta'ala e nukashe angwafiya algon men kan e keve kan nonnane algon men kan nenge tibefna ka sengode nuganwana ka algon yaqin urma ki kiya mirma hekame egemak ai kita mirma hekam ga wes algon men kevene to algon men kagen nuane ekivegen to Allah subhanahu wa ta'ala e haram karwa watibe algon kan nenge tibefna ka sengode nuganwana rai eha war miro echikame algon ka hinwe miro echikwane egemak ai miro echikam ga wies algon men kan e boye kan nonnane ekivegen to hame ei sama Allah subhanahu wa ta'ala mana karwa fatibe mi comfort devi very faratum mi angawni misalaka algomena waki ade nahashe ehm wajja Allah subhanahu wa ta'ala mi comfort devi ema comfort ge very faratum kurvi amra algonen bola men jehene algomena du devva waki wahake nudakashe doguna hadashe ghiban ubnashe ehm wajja algomen ge mi du algomena devi faratum dulu ge very faratu ge amra fala algomen taba wan jehene egotun ad algon menna mir wedana bointake mir wedana keuntake ekmake haram kam gawanam algon men jehene ekandata kun durheliban algon menge insani tabi'an yakra got gamatin algon menge hunna shahwati rekan algon men dama faana zine kurma dimaya ei mir kame baguti kame kam ga ves ei mir kame ekmake ekan kurave kan nowe kivegen to kurave kan nonani fursatu nudibedi to fursatu soidan mi ekan nufenna goto sekan kurvidan ekan kurve nonani Allah subhanahu wa ta'ala ekan mana kurvim algon muslimunna watibe Allah subhanahu wa ta'ala ekan haram kurvitibe ehmima hame fadein algon menna reeti veda mizmanuge miyanna drama taka miyanna filmu taka ekiya lawatan algon menna reeti vedane elawata kadman algon men kamfeda dama faane ega sabun algon menna nikan reeti ninjega nindowa faane bay faran e mastuwa darjen ein algon menna ufat lividane ekamako rangalu kametto bilmatta ka algomen danjeni kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadiyan eklek fan algomen gennevi kit Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun gennevi ilahi wahiga koba ekma behegatun kika toti ekma behegatun hame kan eme bas fling otas eti fudifa ade kit qur'an ga ayatukun ot hadithukun ekma behegatun goten nimma fojia den algomen itura gote kiya kan nuje ade Allah subhanahu wa ta'ala ya eknanga rasula kamaka behegatun goten nimma fiya ebbes mu'minaka mu'min anhanaka bes moto firenaka bes den egotka bes ikhtiyar nonnane mi islami sharia en algon men kand alafawa mabdai Allah subhanahu wa ta'ala eklang rasul algon men miangawani makan kurami haga kanashe den ham algon ga dariful kam bes adki to algon ga amilla kam ga bes algon jeheni algon ga amilla hawal kuran ba kendama ehmima bayin almerum vidalwani akkenuma nurhe mi hunnaki ei wakkan kuram beenuwa mi hunne
ಜಿನೇಗೆ ಹದ್ದ ನುರ್ಹೆ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ಏ ಜಿನೇ ಕುರಂ ಜಿನೇಯಂ ಅರಾಗನ್ನಂ ಬೇನುವಾ ಮಿಹುನ್ನೆ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಅತುಗೆ ವೆರಿಯಾ ಮೆಂಗವನಿ ಕಣಾಶೆ ನಫ್ಸುಗೆ ವೆರಿಯಾ ಮೆಂಗವನಿ ಏನಗಾಗ ಹದ್ದು ಜಹಾಶೆ ನೋತ ರಜಮ್ ಕುರಾಶೆ ದಿಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಕೀತ ಕುರಾನೆ ಯಕೀನ್ ಕುರಬ್ಬ ಕೀರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರಹಮೆ ಫುಳವ್ವರ ಬೊಡು ರಹಮೆಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಿತಕು ನೋನ್ನಾನೆ ಕೀರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಕಿ ಅರ್ಹಮುರ್ ರಾಹಿಮೀನ್ ಎಮ ಅರ್ಹಮುರ್ ರಾಹಿಮೀನ್ එකලාගේ රහමවන්තකම එක්ගාවෙස් මෙංගවනි කුක් කුරවුණු මීහාය එකම ගුලේ ඉන්සාෆර් අදබ් දිනුම අද එකන්ත හාකිමා හිසාබන් උෆුල්ලිජියා හාකිමා හිසාබන් උෆුල්මුගේ කුරී ගල්ගොන් මෙන්න ගොති එකම වංහනා කර රකාතිරකොන් එමිහක නසහතරවුන් එම මා ඉස්සා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගොස් මිජි සින් කුරවුණු සිනයාමද ඉඅතරාෆ් මන් නසහදින් හස්සාලා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කරවා හදීස් ෆුල් ගමානාගේ මණි ಕಲೆಗೆ ರಿದಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಫೇರಾಮುಂ ಏನ ಬಂಘನಾ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿನಮ ಕಲೆಯಮ್ಮ ರಂಗಳು ವೀಹೆ ಎಮ್ಮ ಅಳಗನ್ ನಂಗೊತಿ ಹಾಕಿಮಾ ಹಿಸಾಮ එකಂ ನುದಂಜ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಮಾನ್ ಗಾನಮ ಕೋಟಂ එකಂ ಮಸಲನು ಹುಷ ನೇಳೆಂಜ ಅಳಗನ್ ಮೆಂ එකಂ ಬಂಘನಾ ಕೊ ಫರುವಾ ಏನ ಬೇಜಾರ್ ನುಕುರುಂ ಏನೆ ಅಳಗನ್ ಮೆಂ ನಸೀಹತರು එකම ಕೋಟಾ ಹಿಸಾಬ ಗೊಸ್ತಿಯ ದೆಂಹಮ ಎಗೊತಕವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗನ್ ಮೆಂ ಅಮರ್ ಕುರವ್ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದೀನುಗ ಅಳಗನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದೀನುಗ ಹಿಮಿನೆ එකම මිකම් වාතීವೆ එමිහකන් එගොතක සම්දර් දිනුම එහෙම zineege hadu jaha miha hadu jehe wagutuga algon menge terem bayku e hadu jehetam balan ibativen jehe kibeganto ege wargina sabtange bori ege tere ekkamak essawaki hakim mi hukum kurami hun emihun beenun gotaka beenum mehen gosa henuni talafane adhema bayku balan tibiya ingene eyyam haqiqat gaves e hadu jahan jehifawa ku emihege macca sabit fa mihaka ei ekkame අනිකමකි මේ හද්දු ජෙහුමුගේ එම්මෙ බොඩ ඒ බේනුමකි ඒ ජෙහි මීහාය උකූබාත දිනුමුගේ ඉතුර එහෙම මීහුන්නටක එකමෙන් ඉබරතක වුන් එම ඒ ඉබරත මීහුන්ගේ බිතර එක ෆෝරාගෙන නුදානේ එතම් බලම් බයකුනේ තිජ්ජේක කොම්මගස් මිහුරි ආසාබ කට්ටක මිකන්ත කනෙල් ෆානේ කොම්මගස් අල්ගොන් දන්නම් මියුලෙච්චකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා කමකාමද ගොතෙන් මුවාෆියා දෙන්හම අල්ගොන් මෙන්නම් ඔන්නානි සමිඅනා ව අතානා මිහින් කියු එම කුරෙන් දෙනවන ෆදෙන් රහතකින් අල්ගොන් මෙන්නම් මීරුවි කමගස් ඒ බුයිමෙන් නුබුවේන ඒ කෙවමෙන් නුකවේන algon menna dogu hadanota algon me ghiya bunumuge shahwetirkan algon me hituga ufudun kam gaves wagutu nagalamattaka ekan kitame kurahi vikam gaves ekam nukrwena ekan islam ni ekam mana kurative hame gota algon menna ive bain adutaki ei algon men kitame aduhai wa adta ekam gaves ekam algon menna nukrwena kivegento kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshad ful miwani allah subhanahu wa ta'ala algon menna rahmatakam gafune ma nabiya kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna daba irshaduga ekle ekfanu min hadith karawani لا يكونن من أمتي أقوام بروايته قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا الله سبحانه وتعالى فرابون الله سبحانه وتعالى هداية ألقوا منا فور كد بما نبيا إكليك فانو من حديث كرباني تمن كليك فانو أمتك ترين هذا بايكوي أميهم نكي أميهم زنا حلال تكم جا هدانه adi fashui feranun ei adi firhenottaka ei halal echikam ga hadane adi ra ei haram echikam ga hadane adi music kule saman maazif ei halal echikam ga hadane kommegas visna wada ganwa mi music kule samana begotun algon wahake dan ma bodu wahakataka dakka nikinun ekama ko tibeflun nikam visna wada ganwa mita mihiri kon kandataketto mita mihiri zineya fashui feran lun ei firhenottaka den ra විස්නා වඩාගෙන zine algon men MNS ගේ haram එච්චකම් එම zine ඒ හුද්ද එච්චකම් ගා හෙදුන් එයම ක්ලීනවස් ඒ හුද්ද එච්චකම් ගා ඒ හදා මිහුන් කුරා වරුගද බොඩු කුෂේ දෙන් හැම ඒකත පශුයි ෆේරාන් ෆිරහෙන් ලුන් එයම කනඩගේ haram කමෙන් එම එකන්තන් හුද්ද කුරුන් ඒවස් යකීනවස් කුරේ බොඩු කුෂේ දෙන් හැම ඒකත රා එයම කනඩගේ haram එච්චෙන් ඒ හුද්ද එච්චකම් ගා හදා හුද්ද එච්ච ගොතුගා එනගුන් ඒවස් සම කනඩගේ haram කමෙන් එහෙම වෙජ්ජියා මුලින් haram එච්චි හිතයිගේ තෙරේගා mi angawani aazif ge wahaka haram echi ge terega haram echi tage ge tere wadifa me otumun deha koddani dalil koddani hama ehen echi me echi take fadain mi wes haram echi kan ade e haram wi fadain mi wes haram wejje em wejja e halal echi kam ga hadafa e halal echi kam ga mi huna dakafa ade e mi huna da'wa dinun ei ham yaqeen waswani ei haram kamaka ema haqiqatu ga algon men hitama koran je kame algon menge terega ekala kanada daskodde madrasatan ufadda
එතන අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් ෆනුවා ඒ දරින් අල්ගොන් මෙන් හලා කරුමුන් දාක අද එදරිනකි බාලිග් නුවා තුත් කුදින් මාදමා එකුදින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරත දෙවදු මියුසිකා ගුලේ ගතුන් එමිහුම් මියුසික් තරේ බදගෙන් ඒක තරේග එමිහුම් ගෙමිගෙන් දී කීපෙගෙන් තෝ සුවාල් කරෝනීම අද එමිහුම්ගේ ෆුරියම බුද්ධි අමුගේ කුරීගා අල්ගොන් මෙන් එමිහුම් එයා දිමා ගෙන්දියකම එමිහුම් ජවාබ නුදේනතෝ දේනේ එම් වෙජ්ජා එකමා ගුලිගෙන් වර බොඩු මස්ඌලියතෙන් උෆලන් ජෙහෙනි අල්ගොන් මෙන් අද ඒ කුදින් ඒ මියුසික් ආදිමා ගෙන්දා කුදින් එකමන් අල්ගොන් මෙන් හිවර් දේ තීවේ එකමන් අල්ගොන් මෙන් ගුවාලිය තීවේ එකමට්ටක අල්ගොන් මෙන් ක්ලාස් තක මදරසා තක ස්කූල් ත උෆද්දා මිහුන දවද් දේ තීවේ අද මිහුරියා කමගේ ඉතුරන් ඒකන් හලාල් කුරා තීවේ එකන් කුරා මිහුම් වස් අද රාබෝ මිහුම් වස් මිහුම් රාබෝනේ හරාම් කමකමගා එංගිහුරේ හරාම් කමකන් එංගිගෙන් එකමක මිහුම්ගේ කල ෂයිතානි වස්වාස් ගදවෙගෙන් ඉන්සානි උනිකන් මිහුම්ගේ මච්ච වෙරිවෙගෙනගෙන් රාබෝනීම දෙන් මිහුම් දරවානේ එකමක මිහුම් දුහෙගාස් නුබ්නාන මිහුම් එකුරේ හලාල් කමකේ බුනුන් හරාම් කමෙන් හලාල් කමකේ බුනුන් වරබ්බඩු ගෝහෙ එම අල්ගොන් මෙන්ගේ තරේක අද ෆෙතරමුන්දා ගෝහෙ mi mizka be kanata halal kurmuga wahaka algon minge tereem wes ba mihun ebune sunnatuga nete mi hala mi kan manakura hadithe ehem buna mi algon dannati we algon nikan keri hurgen teduwer kama ki algon dannawan kirene ena hadith fottawge tereem mashhur al kutub as sitta ge tereem emme foto wes ekolon ekolo kiya fano nane mi algon danna haqiqate wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء ade waran alas kamfula uluwamun eh namaves wara kulli gotegga adi algon men devvi dawate qabul kurawagin wadagin wara shamil gotegga islam diinuge waragina kantataka behe gotun algon menna ma'luma devva bayan ko devva adi algon men terega olun aramun anna bay kantata saaf ko devva adi algon menna wara bodu kamaka sheikh irshad wes devva fi ei algon menna da'watuge kantatawga dimawa ekeki musibataka datitaka adi dunyawi hayatuga dimawa musibataka datitaka ves ketteri uma goalawaf sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala dunyega lawwafa sunne Allah subhanahu wa ta'ala fonuwe vihuriha nabi bekanunge kibaga lawwafa wa sunnate Allah subhanahu wa ta'ala evves nabi bekale nufonuwa ebekalak wadaagenne vi risalatagin undagutake tahammal nukurawwa emme warugaden undugu jehwadaagenne bekalunaki nabi bekalun egeteren bay bekalunaki malama kurevi forasara kurevi adi bekalunge rattakum beer kolle unu bekalun nuh alayhi salam risalatagin Allah taala emme furdan fonuvi rasula nuh alayhi salam ekale fana malamata forasara kurevun ihanatukum hitavun ibrahim alayhi salam tawhidagen tedu wadagen nabi bekanunge bappafulu alifanan ellalevun hame fadan musa alayhi salam ekade fanaki sihuru weri ekkamuga abune ekade fana malamata furassarataka undagutam medweri kuri hud alayhi salam ekade fanaki moyekkama buddinu jehe mi ekkamuga abune miistakum furassara kuri shuaib alayhi salam ebamin huwa kofa rajum qur'ane kam ekade fan rajum kollane kam engevi allah ge risalatu dunu kurawwa fikam avwanama hame gota zakariya alayhi salam yahya alayhi salam midabe kalunaki allah taala madada ku fonu vid nabi be kanu ekamaku ede nabi be kanu adawatin gatulu kuri musiba kurimatiwan minwar visnawa yusuf alayhi salam lobeti nabiya ekade fanu jaluga etan ahartuke ga heda kurvi allah taala ge nabiya ilahuge madadu libigem wa insana ilahuge deena goale vi ikhlas tar insana nabiya ekade fanu jaluga heda kurawwan jewadagen nebi dihawarakan aharu emme lobet habib emme man insana bimmacha wadagen nebi emme heo insana alam taka insanunna jinnina emme makhluq takunna rahmatikam ga allah taala fanuvi emme heo insana ekade fanu jalallewun tin ahar dos wanden shi'a babi tolibuga ekade fanu hayyar kurawun mistakunna gulun kandalewun hame gota mi nabi bekanunge manhaj gumatiga wada gannawa bodati ilum merinna mi ummatuga wani musibataka dataka kurimatlan jefa be bekalunaki gatul kollewunu bekalun imam ahmad bin hanbal fada be bekalunaki aniyaga eta zaman takin heda kurawwan jewada ganne bekalun
hame fadan imam ibn taymiya rahimahullah fada bebe funnaki jaluge terega avahare wadagen nebe kalum islam dina dawate umma kurvi ikhlas tari masakkatuge natija gotu ega fahum wes me ummatuga wadagen nebe etan ilum merinnaki jaluge golitoku terega hayyaru fawa mihu duniya gabayin islami gawmtoga islam dina gowale weti aniyata libemundiya jaltoge goltoga hayyaru kokin ebami hunna aniyata kuramun gendewunu tafatu undaguta kuramu ebami hunna malamatuge bastoge ituran hayyaru kokin ebami hunge rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnen ebami hunge ban faalwan huri tumbulita balalewunu gadabaru adugondu hitan arani mifada aniyata difati mihun ebami hunge hayatuge kurikolun ibra libnu gannani bae timamen gadabaru ede gotaka dino kantata hingam wen kuri masakke nakamiyab jekan adis qabul nukurovani bae ehme nangannan jehwada jehun sabaki ebami hum mase kuri misonge terega ebami hum ede goy gadabaru hingam ehennama sekam hasile nuwa nigeto dive hinnaki zamanu sure sheikh vidalui islam ni qabul kurvi ruhumuga gadabarakunnu hame gota dive hin islam dinu bere nukurovene gadabarakun eduhu dive hinge kara nasoranna adivesenu mihun askin gadakamun raalan jehun ingeto edu divehin ruhumakun nube miedu divehin teren ruhumuga bomihun ebani eggo evves halega gadabarakunnu emihun era eboni ebamihun ruhumuga hame gota divehin teren islam dinan ulemun damihun kawitu nabiyage sunne dirum mase kuramihun ulemun dani ebamihun ruhumuga gadabarakunnu adi ebamihun gadabarakum midin dunu kollanigam emme bod hekkaki jaltoge golitoga balali tumulitakum vettunu komme istattaka miedu tebefuna midi hirajjen tumuliye fennan ingeto hame egota ingeto allah taala ge dina ಅಳ್ಗುಣ ಮಿದನಿ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರು ಕವಾಯತಕ ಕಾನೂನು ತಕ ಎಗ್ಗುದಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಖಿಲಾಫ್ ನುವಾಗುತ ದವಾ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆ ಕುರ್ಮು ಮಿ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಕೌಮಿ ಮಸಕ್ಕತೆ ಸೋಬಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿವನಿ ಇಂತಿಹಾಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಖಾಸಗೋ ಕೀತ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತ ಬೇನು ಜೈಫ ವೀಮ ಅಳ್ಗುಣ ಮಿದೆ ದವತುಗ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಲಂ ವೆಸ್ ಎಹಿತರಿ ವೆದೆವ್ವ ಎಬ್ಬಾರು ವೆದೆವ್ವ ಸೋಬಕಿ tebe funna kiwis muslimu da'wa korvani satta muslimun kamga ehm veji kam wanam allah taala amura kimam wange beje allah taala wahi korvani wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan tebamihun taqwa veruma heyokantake egone ehiterive wagivere uleshe adi tebamihun aniya veruma gellun dinuma nobakantaka tebamihun wagivere nuleshe vima huriya jamaataka jamiyataka adi sarkaruge ms muassasataka danden huriha farayatakan adi wakiyog fardunna algunu mi goalani mikamuga tebefun algunu mannaga teduwashe divehi mujtamawani mikama beenun jehive sobaki divehi mujtama nuba kantatta genesden kuronu masakkite sobun kid nabiyag sunna maral mattaka kuronu masakkite sobun divehi mujtamawani halaku fe tebanu visnama algun mangi tereng aniya libigen de mihunnaki ebami bomen hadage aniya devunu mihunto nuni terroristun gam gawegen aniya devunu mihunto nuni danditaka kanitaken hifage magumacchen nikumuge ebami hunge harakata hingum sobun not bayek maralunge sobun aniya devunu mihunto hame gotan ebami naki zine kokgen wakkan kokgen raboygen drug benu kokgen aniya devunu mihunto nu allah taala ge nabiyaga sunnata tabawe e sunnata nasru dinumuge sobun ebami hunnan aniyata devegen ti ege badalu ebeku jeheni deken ei allah subhanahu wa taala ge sunne komekas warang ikhlas terkama adi sefar dannawalan jamiyatu salaf masekurum midani divehi rajyega hedifawa qanun taka qawaid taka eggotan ya khilaf nuwane hen mistakunnan islam dinu kantata bayan koddemu wima mikaman evve sifega huraselumen neti algonu menna mikamuga ebbaru devuma naseheterve goala adi eya kuga algonu menna mige dere kurin dimavi hadisaga ei algonu mitanuga baba masekuri dini darus komeskal olumen arankam algonu qabul qurani huttuma medwari sawbutaka guligen algonu menge teren tiya befulun mitanan haziruwe emburi daanjuhun wagutuga tiya befulun dekkive riti akhlaga adi madumatiri kamattaka warabboda algonu men tiya befulun jamil salafaratun ಶುಕುರ್ ದನ್ನವಂ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿತಾಂಗಾವೆ ಸೆಬೆಫುನ್ನಕಿ ಕೆತ್ತರಿ ವಡಾ ಗನ್ನವಾ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದೀನ ನಸುರು ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಹಿಕ್ಮೆ ಬೇನು ಕುರವ್ವ ತಕ್ವಾವರಿ ಬೈಕಂಗ ತೆಬೆಫುನ್ ವೆ ಲೆವುಮಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರಂ ಮಿಯಾಕು ದನ್ನವಂ ಮಿವಗುತು ಮಿದನ್ನವಾ ವಾಹಕೆಕಿ ಬೈ ಬೇಫುನ್ನ ವರ ಬುರ ವಾಹಕೆಕ ವೆಸ್ ವೆದಾನೆ ಬೈ ಬೇಫುನ್ಗೆ ಇಸ್ತರ್ತ ಕೊಳವೆಸ್ ಜೆಹಿದಾನೆ ನುವತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಉದಾಸೆ ಮೀರಿ ವರವರ ಬೊಡಂ ಹೆಂಬೇಫುನ್ ಉದಾಸಸ್ ವೆ ವಡಾಗಂ ಫಾನೆ ವಾಹಕೆ e wahake ki divehi rajyega islam dina khilafa hinge harakataka
ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ಹುಕುಮ್ತಂ ಒಳುವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಕುರಮುಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ವಾಹಕತ ಫದೀಹೆಕ್ಕೊ ಬೇಜಾರುಕೊಂ ಅದು ಎಕಮ್ಗೆ ಹಗೀಗೆ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ ಅಂಗ ನುದವೇಹ ಹಿಂದಕು ಜಮಿಯತು ಸಲಫ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೆಂಬರಕು ಹಮ ನಿಧಿ ನುಣಿದಾಣೆಕಂ ಹೆಂಗುಡುಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ಗಂದಿ ಹುವಾ ಕೊಫಾ ಬುಣ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.